talo falava o eti fui mona McCarthy o asolua vai asta itasi mai sfulu li tai au o lo awina atuai le por kalame to te pai le ainga o se por kalame tatou te fitu fa iai li telo mta upu o ngā a wale ati na e o tatou ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso matou manatu e fisosoani lea a wase lumana i manuia o tatou ainga maloto i fale manatua le por kalame to te pai le ainga fatasi mau eti fui mona McCarthy ia solua vai esta itasi nei le sifulu le tai au i lunga le Radio Samoa sifuli mai vitolu a mo. Ia mawhaafitaia le alofa ma le anga le rei o lo tātou tamai le langi o ia lava o lo tātou tamai alofa ia te oe mā o ia na taitai lo tau soifua ma lo uola o whaifu i tue mawale nei awa noa tāua ma le mātango fie ia tātou te whelua i fwoi a wāle tātou whelua inga i tai au te tasi o vai asa te tasi le asolua wāle por kalame o le tue te pai le ainga le nganga whaalo le tele lava o te o wholofa mwha whelua i tue le pa ia mawalunga o lo tātou o tinu o mwhain whaafonga msisila mai i nei tai au le au whai ngā luenga le atua o whaafale le malu i whatawhai tauranga i fia whaapenai na fwoi le pa ia mawalunga o lo tātou o tinu i so se tafa le kelope o whai o na whaafonga pe mafuta mai ai. Ia mesina fwoi te tonu i si o tātou o tinu nei o New Zealand pe o nau tau sila fia pai lava i maunga te tele se i o i maunga iti. Whaafeilua i tua asina sina whaafitai tele lava pe lava na o tā ua. O tau tālu sanga mōlia ma lau tau tua ma le fisosoani ainga. Lo whaapena o na manuia ai peo o tātou ainga. Mai so le mafuta mai o le atua. O tau umalava whaafitai tele le au whaingalue ngā le atua o malo lo manu malo. Alo whaapeo na aia peo lo tau fisosoani i tono whatawhai taulanga. Malangolango sua le ngā lue ngā le li. Whaamalo whaafitai. Pena foi i o tātou ainga pe lava o na o tā ua le paia ma le mamalu o Samoa. Na ea fio mai matu o tātou ainga i sa ili malo. O lea watula i mai, le au whai pisinisi, wha malo whaftai. I le whangaloina le nei por kalame le tau tepa i le ainga. I wawa ai i lo ainga. Malo soi fua tau wivi na ea fio mai ai. Ma amataina ma tau mawhai ma ngā lulue. Whapenana whaamanuei nei ue yellow businessi. So se businessi lawa sangata anu Samoa le nei tai au. O te whapeatu nei tai au whaafitai tele lava. O le whaeheina o oe malo ainga o tātou uma lava le nā. O le vi inga lea e momoli ele whaafitai i le atua. Whapena fo i le nei tai au whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava. E le mawhauna whaangaloina. Na yo tātou ainga mai pele ia te tātou o whitia le au pōng sā. O na wala au pa ia le atua. E nisi o ainga wa whiu mai Samoa. Ni sfu whai malangatu. O le te talo lava i ele file mu o le atua ma i fsoswani. I tono ainga mai so e kālesia wa o tātou nu uia. Ia wha mawhan whanaina o tō uma mai tātou le whingalo alofa o le atua. Malona mana. O tue sauninga ma fuafuanga uma. Ia o te talitonu o tele o teimi le whaingo fie. A o le alofa ma le mana o le atua. E ma whaiona wha whaingo fie ina o mea uma. Wa teimi ma tue sauninga e wha mawai atu e pele ia te tātou. A ia tātou manatua amu ia i tātou. Pe lawana le o pose lilo. O le neva ia sā ma le sā o tuna i atu le sā laupama. Ma le neva ia sā. O lo whailonga ina ai, le aso maliu ma le tuetu manu malo lo tātou oli. E ui la, ina tātou whaanoa noa ili nei teimi o lo wala upa ia le atua, i e pele ia te utou mai tātou, ai tātou te loto tele, ai ale o mai, na whaatau nu uina, ua tau nu, whaola tanga pe o na maliu ma tuetu manu malo ai lo tātou oli, ai e wha maise le atua i utou ainga. Na yo tātou tu asin sine tonu mōta malawa. Yo whia lava o e mafuta mai po tonu fo i o mōta ngase. Pa pe nai whale mai o tangata mātitua. Pa whilo i atu ma le whaaloalo i ate oele nā. O no sai, ma lo lava o lo i eile alo whole atua i ate oe. I tonu le potu le nai te i eite tonu no whanga tangata mātitua.
mai se e tau si soifua e o lo va ia o tau mai uma lava o lo ia nei no fuanga ma tau te alo lo fai le o whaangaloina o tau le te talo. Nei taimi o whea lava e mafuta mai e o lo ainga mo tātou ainga. E mwhai fo na ngalo wha wheloa i al tau te pai ainga i e o tau ngisale tono whal pui pui. O na o te loa i e lava e pe o na tāua. Ki mai lana le tio. I e nei taimi o e wha fonga mai fo. Ia wha talo wha atu. So i fuanga le nei o le ali e tu wawa noa. Au le e Samoa te fuata ina. Ai o le alofa o le atua o lo ala lofa i ate utou ma i mātou foi. Ai ala lofa atu i ate utou. Nei tae au whela vo e mafuta mai ai. Pa whelo e whaptua mo tātou tunu pele i Samoa. Vi ia le ali. Pa tai o lo maua nei awe noa tātou te fitu wha i ai. Tono le tele o teimia tala no atua le nei por kalame o te paile ainga. I e o lo alalam pa au New Zealand nei. Ai o tali tonu. O le tele lava vaenga e pa ia le nei por kalame. E whape nā fu ona iai i te tono Samoa mātinu e whafo. Pe ona iai se tinu Amerika, Australia, mai e whafonga mai tātou lavanga ngana. E vi iai le li, o nei taimi whawhelo i atu ma le Fiafia tele lava. Ia le fo whaftai tele lava le sunga le awa o iata bai meni, mo le tautua le taimi o tuana i atu, whaftai o le fo mafuta atu, tunga ia fonga mua i le nei tai au, e au ona mo lo tau pa ia ma le mamali. Nei tae au, proklame to te pa le ainga, pe lava na masani ai, mai le fiong pa ia le atua, o le tusi masani, ona o nei taimi, pe ona o tau si la fia mai le sai malanga whaatu po le tātou ali, sa la upama, o le nei vai a sa, se vai aso tāua, le savalinga a le au keusiano, ia mai tātou, uma fo i tātou te manatu i ele i loa le ali, ai a tonu tātou te le tonu o le savalinga, ma le sila mai ma whaafonga mai i tūlanga e wia le whanau o le atua. A tonu me whaifo i a te oele nā maa u le nele tina o na tātou tala noa atuai i winga whaalia le tāua o le ola whaakeusiano e awala mai le sālau pa masa umalava e wa o tau tala o na o leivaias a sālau pa ma le sā ma leo o atu tātou savalinga i le aso maliu le asfareili se i o le tui tū manu malo i le whailunga ina ma tātou tau ma whai tāpua inga i le aso sā o mua. Upa masani, whai mai le Ioane tonu o le whai upa suma le ono a wā o whapea lava o nā alofa mai o le atua i le laurangi o ia awina mai ai lo nā alo pele e to tasi ina ia le whano se tasi e whaatuatua i a te ia a ia maua le ola e whaavavau. Upule o taulo toina ai longa i eskeusiano na te leiloa le nei foi tau. Ai ese te le ma le tāua o le fe au o lo o mai ai mo i tātou umalava. Ai o fia fai tauina le fia umpa ia le atua lau tusa salamo e whapea. Se lau rosu ma le tasi e whapea. O le whaftai. E whaasanga e o maunga o mata i maunga. E o mai ai lo o fisosoani. O lo o fisosoani mai lea li i lea, o lea na whaia le langi a tō ma le langi. E le tuina mai e ia ma pewa lo vai, o lo u leo, e le tu le moe lava o ia. Whauta, o le leo ia Israelu, e le tu le moe ia, e le moe lava. O le alii, o lo u leo ia. O le alii o lo u paolo lea, i lo u i tu tau matau. E le taia o e le la i le au, po o le masina i le pō. E leo e le ali i a te oe i mea le anga umalava. E leo mai o ia i lowanganga. E leo le ali i lou fafo ma lou fali. E a mata mai nei lava ai o le whaavavau. Pe ona o fai atu, le vai yaso tāua, le savalinga le au keusiano. Mai lava le sa le whailunga ina, le sa o lau pama a la langa le whanau. Ma tangata uma, o sana, a fio mai le alo tā mita. Tonu mo i tātou uma i o tātou ainga, na e langona ma o whailunga ina le alofa o le atua. A o whamanatu ina ai le a sa lau pama le sa tāua, le savalinga le au keusiano ma i tātou uma. Wa mai anei mea i tau sanga e tele. Ai
o se savalinga e winga ese le mātango fie, e whapena na whamanatu mai ia te oe malo ainga, ma loo fo I ainga le alofa o le atua. Whaftai tele lava o le tū wha nganga e tā ua tele I te tonu o tātou ainga. O nei fo I lava I asu, le o tau sila fia, I oe, whapena ua wawa ai ma fia te o tele o tangata wa o le aso malolo, e ta ua e tātou, le ngana whaperetani o le long weekend, o se whai ungo se vai aso e umi, o aso malolo mai les farele, se I o le sofu. Ai tā ua, e tā ua tele mō tātou ainga, ina ia aua lava ni whaangaloina ia te oe malo whaalolo tele, mai tātou uma, le whiau momoli I nei vai tau o le soifuanga, ia te I tātou le tū whaaleanganga. Le alo leo o whaitau ina ele lau tusu salamo, mai I whaasanga e o mata I maunga. Tātou te whaafetai ai I le atua le tamatou taspa ia. Ona lan tau singa I o tātou ainga, pe lava no wat e tāua tele nei por kalame, le alofa o le atua I o tātou ainga, o le mea moni lea, ma tātou umalama, wha malo whaafetai, le o le nā foi, malo lava, ia e alia ua. So le vai asu mulmuli nei o, nai tamaiti te ala po e foi, e nana e usu le tai au, pe lava na o avatu, e ave se o tama, o se o watali, o se o wafi, o se au whanau, le ma whaina whaangaloina I moni, o nai whaafetai e tulawa o te loa, e le ma whaina whaangaloina I nei por kalamene nei ala leole, whaafetai I a te utou, a mele toi te palawa I ele ainga, o te whaafetai e tulawa ta mama tina, ma lo lava mātua le fisosoani I nai ainga wa o tau lava, o le me moni lava lea, e o afo ina mātitua ta maiti o universite ma kolisi, e le ma whaiana tu una fo ele fisosoani a mātua, o lo o iai lava I taimi o mai ngā lulu e whaatasi, ma fisosoani, ma o atu e fisosoani ma ngā lulu whaatasi ma ainga, mo alo ma whanau o lea, whaafetai tele lava, pe lava na o whaiatu, malo, whaiwha ni manatua le talo le tāwale, ia whaiwha ni whaiwha lotu lungo lau e aia le tai au. Ia, a nai whaile pese fo ile tātou tono tāwale, le alawa le pese ma le talo pupu po le alawa, ai vi ia le li, ai wha malos, e te sila fia o e ta mama tina, e ese le alofa o le atua ia I tātou, e ese wha manuianga ese, e le ngata o le u tātou o mai le vai aso muli, o le nei foi I te tonu I New Zealand nei. O le vai aso muli nei o a onga nao o te foi le I le tuwanga. Ai o le aso le nei, lato pati, mai se pati tele lava, pati tele, o le aso le nei au kilani nei, o lo o whapena na alwailisa o solo savalinga, o e wai umai I le universite, a whai o nai te whaafonga mai ma e sila fia nisi o ainga, lo o sāwa vali nisi le nei tai au, o na o alo ma whanau, o whai wina mai a onga le universite. Ia, ona tātou fia le, ona taunu waile o le tala le masani na o avatui I tai au. Whaaftai lava I no walapo, e ave se au leo le na, e ave se au loia le na, ave se au whaia onga le na, e ave se au fōma ele na, ave se au whaiwhi au le na, o le wala uinga le ngā lue ngā le atua. Ai alea, to tele I o isi, o le usava vali le tai au nei patipatia le alofa o le atua, te fia o te patipati. O lai sava vali lo whanau le tai au le nei eisi tasi, o paleali, o se granddaughter, o tai au, pe o tai au e whaieli whau unga I te tonu pe o whale, o le alu la o te savali nei, a le o te alu tai au pa o le taimi e whapena o le celebrate taimi tufa I te kewi, a lo o whaia savalinga le tai au le nei, tātou patipatia le alofa o le atua. Ai ale o tūlai mai, si o watali I ma si o wafine. E o avatu se whateita inga I lo fo iai, ai pe lava na o avatu tai au uma, pa pe nei, pe o na o vatu, pe fiu lau whaafonga, ai malau fo I whaalongo, a le winga leo le nei por kalame, o le whaafetai o le atua, whaafetai I le atua, o na olo nā lofa I tū uma, o le tino, pa mālolonga le atua, loto,
mafaufau a o ina le mafaufau ina ia ma o le poto ma le ata mai le o sele le o fa'aiuina le tele o a'oga nisi tamaiti ma le university o lea fa'afetai ai i le atua nei la taeao tatou lagona le fiafia ma le fa'afetai pe lava na avatu pea nei polokalame o le nana e usu fo'i le taeao lenei tausaga mulimuli ane o le a fa'apena fo'i ona e vi'ia ma fa'afetaia le atua i tulaga uma mana tua fo'i e leai ia se galuega e fa'atauva'a e o ngā uma lava galuega la lava le galuega leise galuega e sili leisi galuega la le poto o le ala tamai o amai e le atua o loa o ina ai se au whanau ma tui matai mo le manuia ka su le vaenga e masaina avatu i tātou polokalame e iai lava le malusi anga o le tamaititia o le isi tamaititi e fiafia le matematika a whapena o le isi tamaititi o le science tu lang whapena o ngangana o le ati sila fia ai te tonu i lou ai ngā pau le tūlanga iai pio lango o le nālana e usu le nei taeau o le whaamalusi au mō tātou alo ma whanau ma mātua savali whaatasi iai malau whanau sosuani awane i fiu ngō fie tātou mātua ma le whaalolo tele lava e tu utalinga atu pēr ma le nganga whaaloalo i loutou pa ia ma le mamalu a ia vi ia le li o nei fo i lava i aso pe lava ona o pa atu o tātou lava o mātua o tui pēla o whai a onga mō le whanau. A le i o atu tamaiti le a onga amata, o oi lava mā ue mō o aina whai a oi, i tātou a o fo i tamaiti i a māti tau i le li. O le amatanga le o le poto a wā e iei le alofa o le atua i mea umalau. E le whapito le alofa nao, le whanau wai po ai. E le whapito le alofa le atua i alo ma whanau umalava a tangata uma. E iai foi o iai whasinoala i le savalinga, whawhitai i le nei vai taimi, le soifua o lo e soifua ma e o lai, o lo tātou wa ia le alofa o le atua. Wa ai le vai asa o momo, le foi lape ona o whaiat, o le nei foi vasa vai asa pisi, o le fautuanga i o tātou ainga ma le whaalolo tele lava. A wā o le o te lo o alo te foi, mo le long weekend, ia o le tatalo, ia mātala foi o tātou ainga. E iei nisi pe ai ngai malolo le taimi fo i malolo i la o fo i fe malangai a matatu lava le afia filosofi o nisi e la tau fufuanga o le memoni la tau tale tau soifuanga le pensini ma le alava o polokalame whatati a ainga e le mawhai lava on tu ua o te loa lava le mawhai lava on tu una polokalame whatati a ainga ia wa o ava no taua ia o aso i mawhai e no isi ainga pea se sia isi ainga mwhai ona. Iei whaatasi nisi fo o taimi o mai whaatasi ai whanau. E a se si mai i mātua o mātua. Ia, wha malulu atu fonga mua. Atua tu lausunga mo ta whasa launga whapisnisi. Tu e fo i mai whaawau se tala whaatai. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru whapitoa nao le lima tala tu tongi pia whaonga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni Fiafia ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma whamali aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi no pido le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mo whaina whaatino umai le tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoporia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo apano fo i o tātou ofisa i o tara mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile App, bo le Direct Transfer, whaasawa i lo taimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Barcelau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa baru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea i tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi fa,
fitu lua selau. Po ole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha apese tino fōa ole potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia Mai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua lua lua, lima whāwalu. Radio Samoa. Taslima I watolu amo. Apoponga lava neo tātou polkalame o le toite pai le ainga. Pe lava ona o avatu le amatanga o le tātou whasalonga le nei tai au. Vai aso tāua o malava aso le soifua ma le ola. Ai pe o nei fo I vai aso le toi pōse lilo mai lava I le asa. I le whamana tuina o malang whaatupu o le tātou matai. Se o mai fo I le savalinga I le aso whareile o lo muamua. O lo tuli matai e le au kerisiano. I le whailunga ina o le maliu ma le toi tū manu malo o le tātou o le mai lava le asfarele se I o atu I sa. Mō tātou ainga umalava, o tali tonu mō tātou tangata anu Samoa. So o tele o tātou o tangata e tali tonu I le atua. Lo whapena fo o nei ai tonu o nei fuafuanga umalava I tonu o tātou ainga. A wā o sauni ngā lotu, whapena o na fuafuaina o mawhitanga e kālesia. Mō le tāpuai whaatasi o lana whanau I nei vaenga tāua umalava. E wo manat se tātou tala no fo I le tūlea, a wa le teimi fo I le nei, o le to tele lava fo I o ainga I e lātou fuafuanga, e whai malanga e se atu, I o e tā whawhau, ma whai ni whai ngā mālolonga fo I ma le whanau, ma ia o onga, nisi fo I, ia whai ngā luenga le tele o teimi, a o teimi le nei, o le vai teimi fo I ne o te loa, tūlau lava, e tele fo ina whai ei lotu whaamanatu anisi o ainga. E ei ainga lātou te whaongaina le nei teimi tāua wai mālolo ai, mai se New Zealand nei mai whi au ma ngā luenga, mai se oa o ngā le whanau, o mawai la le awanoa, e ma whai ona tu whaatasi ai ainga, I mawhita ngā ainga, whaafitai whaamalo, pau lava le whaamanatu o le tūte pai le ainga. O whia lava tū te a whio atu I ai, Peo atu I tāwale, ia whaamole mole, nā le whaamanatu lava o loo lava, le silafia, ma le iloa ia te utou, ai nā le whawhangu lava o le ngā luenga lea, ma le tūlanga leo I nei porkalame o le tūte pai le ainga. Ma ai le tāwale, po o le lei le nei taimi, I oe, nisi lava taimi e tuu lava I le taimi muli muli, pe toi vivesi ane, au a tāpuni fo I whale I mwhai tūlou, Whaaleleia po le ale mea o le leio o le tāwale, tāpena I ai ma le whaaloalo lava. Wa uma lava o tūlanga o le tāwale, po le tāofi, po breaks, po nā mea uma ia whapena fo tūlou, pa o le tāwale, tāpenanga, wa whai ngā malanga pe a whai, e ma mao se me whai malanga te ua tātou o nisi o teimi. Masa ne whai I pototonga ainga ale a Fiafia Mai, mai le mot I le pito I lalo I Wellington e lunga I nei, mai Palmerston North ia pio atu ia tangata au kilani Palmerston North fai e mawhitanga po whea lava whio inga o le tatalo lava ma le whaamanatu e te pai le ainga ia wa ai si sira tutoa ia le nei taimi mo le whaalele ia o le tāwale ma ia mātahala fo I tāpena pena ma mau o mea te tau na ave tu ina ia mo tau sila fia ai a tonu o langona lava I o le porkalame ma le whaaloalo na se whawhangu lava e te wati o tafa, ina ia mātala ia I nei mea o le tuina le teimi muli muli, te tu I le stofi, a pia ia na whai lea, a le wingo se tala nei lava le nei teimi, tātou te mātala I tāpenanga I whai ngā malanga pe au atu, ma le tui fo I mai, a ia manuia fuafuanga o tāpenanga whapena fo I la ua o whai ngā lotu o tūlanga whapena, e malanga atua nisi o lotu tu whaatasi a ainga. O se teimi le lei tele, e ese le mānei a wa nisi o ainga poto, e le wheloa e le matai malona ainga to tele, e no whawama mau o nisi ne o teimi.
pe lava na sila fia e whaongaina fo i awai au ngā fo i le tū whaaleanganga. I o atu i fo i mā whau wātili le lofo le atua. Ia mafuafuanga lava pe o na masani ai. Ai na al whamanatu lava lea ale tue te pai le ainga. O stasi fo i lava anga tā ua o te whamanat mo e malanga e se atu. Ia mā tāla le tāpena ina o ai e wa aia lau tau maota po le lawa. O ai o lo wa aia i lea taimia o tau e sea o tau mai o tau ainga. Ba ai mamau, ba ai po yes tangata e tari tonuina pe a whai le o se tasi o lau lava ainga o lau whanau o lo i el fale. O se tasi po lo tua o i foi, e ma whai na ba ai el fale. Ia mā tāla fo le ta loka ina le lei o fale ma tūlanga pela wana amatu. I le o pose lilo nepol kalame, i le fo i lau whaafafonga. Ai na al whawhangu mo nisi a whai o le tausanga mua le nei, ma ta e a lala is New Zealand nei. A le te ufai se maftanga le tau a inga sisi pitonu. Ia mātāla i ai, a wa ane ia tunu o le nāta o sila fia o tangatai. Ngā oi, ta le pefale, o ta maiti wala tau i loa fo i tūlanga whaane i ona poe wia e tama po tangatai māsain ta le pefale mo i tunu whale wisi aini. Ai mātāla i ai, pa ai le le na i tāpuni puni mau, e lo o iei fo i sesi pei ona o wavatu. Nisi o mea ma whai ona e whai a fōia, tau pese tā ngā mea i whafo pe o la iei lava no fo i el whale. A whai fo o nisi iei se tu i ele ki o le tau whale. I o le tangata e ti wha moe ina, e sau e tala le wha malama le tau whale le aso tasi, i tu i sau fo le a Fiafia tapuni. O nei mea umalama. Nā ni wha manatu, o te loto o tele lava o sila fia, ai o te wha manatu lava. Ele umalava lo whamanatu lo lawa pe te le Fiafia ai a le ngā luenga lea a le nei por kalame o le tuatepa le ainga. O le vaa ai ma whamanatu nei tu umalawa. Ina ne te lava o whaatamala i eise se to tasi lava. Ai fo i mai i o whaalanga ina le whale. Ngau i mana tua taimi a breaky nai nisi e abe televise. Wo lava fo i o nisi e si ile lounge suite fo. Ele o se mea fo e pe ia o lae wa fo i lau pretend lava o la tau e ona nei whale. Ia ona o mai lava lea o ave ese o mea e au ngā i tono o tātou wainga. O le tala lea i whapena o na vava ai le lei nei tūlanga. A whai fo o le whamanatu i tonu nisi o tātou wainga. Te la fo o taimi o tā whaunga i o le sami. E o i fo i tā whaunga e ka le sia weekend nisi o taimi a wai o atu le mata whanga o tā elenga. Nisi fo i o tangata lava i o lo ainga. Ue tae ele, pa mole ia mātāla i nei mea umalama, pa aile whanau ia male puipuia. Ia tātou, be mindful fo i pewa ai mwhaalongolongo tlo, mwhaafonga, i o ngā sami o lo whaasaina mai, e lea pitonu, ma lea pitonu, o no saunga lea mū. I le tū le soifua maloloina, nāna whaamanatu o te lava po kalamatu o te pai le ainga, ale nātou sila fia, lava lo tau ilo. Ai le iei fo i o ngā sami, tātou i New Zealand nei. Iei nisi o taimi e whasaina, ona o iei le a whaina le soifua maloloina. O mea ia tātou te mātāla i ai, whaamole mole lava, whaamanatu o tu lava ma le whaalolo tele. Ia te utou, ma ai foi, pi lava o na avatu, o foi, o wane i ngalo le whanau, o wale avatu le tamaititi, ia tu utonu le tāwale le pepe po te mle whaamoia. Ia e o tae ele, pe lava o whaamanatu ma sane, ele fau lau whaafonga, ai na ana o tu e vatu lava, o lole moe si tamiti pepe tu utu o ta vale ai o loka, ne ngalo a ia le tama le tonpo le tene titi le pepe, ta vale. O mea umanei, ma taala i ei tātou mātua, tono tātou ainga ina ia manuia. E mwhaifo o lea, pa mole fonga mua tala ina le leina pe ese wha manatu o seisi e mwhai o na amai o lo tala no atu lava le tele o mea e tauna mātala i ai. Ai atonu e lava fo e lo tau sila fia i ei nisi mea tau te wha manatu mai i le tāua i le nei tainu o le whai ngā mālo o longo le e seta. A le a fo e sau sila fia ma se mea te fia i wha manatu mo i tātou i o tātou a inga i nei vai tau o le e seta. Tala ina le tātou leina vili mai laina masani e tātou ma le telefoni tolu fit slima i vatolu e fonga ina mai le ase mea te fia fonga ina mai tāua mo le nei vai tau le e seta. Ia ai mai se foi
o se whaamanatu tāua ia awane ia whaina nisi o ainga wai tele me tau na mata i tuina. Ale whaamanatu peo na watu ele tele i o mea ai ainga iei vai tā ele, swimming pools. Ma ai po o ia ai wa isi tamaiti a watu ua na tamaiti i tono vai tā ele. Ma ai po o iei lea taimi e a mai whaatasi le ainga le taimi ni mua ana Fiafia. Ia tilo lava. O le tele fo i o ainga. O le taimi e whai ei pāti. Whai ei pāti o le mea moni lea. E to o tele o ainga tilo lava e whai e pāti e tau mawhai le ava o ona. Ia o le whaamanatu ma le whaano le tele lava le tue tepa le ainga. Ta mama tina i e mātala. E tonu o taimi lava leo i ele whanau laiti. O saunga le mūta maiti. O lo o ia le leita maiti i lea taimi o whaatino ine i e tūlanga i lo tau ainga. Me moni lava e pule lava o i lo ainga. Ai nā le whaamanatu o tue tepa i le ainga. Si sila tuto o whio i ai le whanau. I lea taimi o whaia se pāti. Pala au fwoi pe ieni wō mai māsani po o lo tau lava ainga. O le au mai i lo tau whale. Pa i sau tau Fiafia. Tu lo lava ma le whaalo alo. Baba ai si sila tutoa. O whea o iai le whanau. O saunga le mū le whanau lea taimi. A o whaia ia pāti i tutono o lo whan. Mana tua foi. E leo se tala fatu tala ia o te avatu. Tau sanga i tele o mawai. Iei mea tutupu mai. Tūlanga mātanga. O na nā loa. Ia ua ngalo i leisi le tua oi. Ma le whaalo alo lava o le mea moni. Dato por kalame lava nei. Mai tau sanga ua tele utona i wa over se fulu mon tupu tau sanga lua se fulu. Pa manatu ai pia ua au nisi nei o mea tupu mai. Ma fonga ina fo i te tono o le tato por kalame o te tepa i le ainga. O na nā, man tua fo i o pongi sa uma. E nā taimi. Ma u whapia nana whaatino i nai. O nisi lava i te tono o le ainga. O ni winga mātanga i alo ma whanau. Tulou. O le nā te taua e na tātou mātala na ala o whaamanatu atu ma le whaalo alo. Ma ai i e saonga le mū o tau walo ma tātou whanau. Po nisi fo i o taimi, pe ei fo i nisi e le o lo tau ainga, ai o mai o na o ia taimi Fiafia ai. Ia o tau mātala ma tātou mātala, o lo o saonga le mū, ia alo ma whanau ma le ainga, ia ma le whaamanatu lava. Ia fo i taimi, iei fi ese inga pi te i fo i tau i misa, wha mole mole, o upo e tau talai le vaha le tamama le tina, o upo e tu la fuai, a wa mea moni lava i o me i tupu, o le ngangana e fonga ina ia taimi. Ai o le tataro po kalame o tue te pali ainga. Nana o wha manatu atu ma le o wha aloro tele lava. O lo ia te utou le sila fia ma le iloa. A o la o lava whangu o na o titono o New Zealand nei, ma saini o mai titono o tātou whale. Pai le pāti le sipotu, ai leilo atu e o tau mai tatu, o a mea o lo tutupu i sipotu o le whale. Pe o atu i whafo i whale ta vale po whea lava. Tulou lava, o le ngangana e tu usau, ia māta ala i nei taimi a o iai titono ainga. Ia tā lofa lava. Tā lofa. Tā lofa lava. Ia. Oele. Tina se titi se kiki foi la lo le tiofa man mole tina. Tina ki la lo le tio ina Le tio por TV va man mole tina. Ia le titi lalo. Ia fa sai la va mole avanua. Ia ma na ia le tato por kala mele nei tai au. Ine whalongolongo atu foi ia te oi. Ma whautuanga awale manuio tato inga. Ia ai e simbele o te tia. Na whamanatu atu foi wa tato i lo. E mo mātua e te taua ona awale le Fiafia o ini mea fo inai po. E whaamomboe na o tameiti le whale. Ma ia ai fo po le ale matu o tameiti le la atu le whale. Awai e tau te papa ai. E eita meiti e ula papale, e eita meiti o alato, whaide mea ai mana o ai. E le ui eistanga ta matua, pe i na manatu atu nā, tina ia
whaamana tua I tātou mātua. Ia nai whanau mālo. Ia aia po while au fui. E tau ona wawe mai e siaki to meisi le whale. Po tele whala vila ve tupu nei tātou whanau. Ia. Nei e tele. E se le mānei o lau whaamanatu tina. E matua tāua whaamaoni. Wau fia ta maiti o le whaamanatu le lei. Paftai tele lava molo wala au mai. E a iese si mea tu e whaamanatu. Ia e reisi mea whaftai pu inana e whamanatu mai fun. Ai mesa tai mi whapene e o ai I mo meo o e kalesi e o I mo meo o matawhanga. O na o atua le o tuwa to meiti o lato. Ai le ai se papa ai no to meiti. Na e fo ini mea na tupo I tonu o mato au lotu tau sanga wale. O na ole mea le nei o tele le fiafia. Ia ai ngalo ato meiti ia wa. Wow, ai e moane ia o malemo se tamaiti tile. Ile vai ya te mi foi na o tapo inga pe a umato nai. Pe a uma de lotu le taia. Na ona fa manatu watu wa watato I loala. E tele o mau ne tu tupo I fala vela vena I tamis. Ia malesi foi metina. E o isi foi matua. E faile kuka on tu le o kuka. I pana we fa vela I. E whanau, ai se I o atu I le shopping center e whai mai le whatau, e te taua o na whai te tena tu unai ta miti, o nai la iti ta miti, ia malesi mea, ele o iei se mala manga I ta miti, e wha ai ele o ngā hum, ia wala pasia tala o nai to telefo le tātou au whātoa, ia o tu ua sau fo il nei o vai lima I Mount Roscoe, whaftai lava, manuia lava le aso le e seta, Whaafetai tele lava tina, ia pe lava na ua te tāua o tau whina ngalo. Pai lava na o tala no atua ui e mānei o liala le tala nei le tātou. Reina whaafetai whonga mua mo tali eina o le bala au. A wai mānei leo fuwa I lisi tātou whaasoa. Tāla whalava mai whaaloalo. Naro se fua. O le soafa ma lo whaalo le tele lava. Nina. Ana o alu atu le vai aso le mangele. Na ele ta vale to vita metina e to ton. Okay, lopo se meo le fa le limata sanga e ko ka ma ke ko ka si o le fo u le ta vale. Ai le se kinga o yai le ni ma tua. Ai le ni ma tua ko ka vale. La e ka alo ka ma ki le fo u le ka vale. Ya ole si mea na sa mo ia na o tutua ia sa karkali. Ia sa ungor ka ngaka, ia ol maoli. Ole sine nga o ia malang ka nga. Ia. Ia, whawhitai. Ava. Tina? Io. Ia, le whawhitai tele lava atono o le whawhangu fo le mo tātou. A wani tu ua pe lava na sa ngore tinani. A wani tu ua tamai tina o lātou tonu ta vale. E le ese tangata matua iai wa te ua whaina. Mai le tau fo e fo tu la fono ma ia whapenao na. Wa o le pe o le ua e tu la foa I le whanau. Ai te tau whawhitai tele lava e lo whamanatu mai. Ma le wala au mai pe ona o watu. E tāua tele e lo tau wala au mai fonga ina mai. Nisi o baenga tāua tau te whasoa mai ai. E mese lau fo ia I o tātou ainga. Wa o te loa nei alo ma whanau e pele ia te utau mai tātou nisi o teimi o le whaatamala lava. Ai whaafitai mo le wala au mai fonga ina fu whaafonga mai. Ia wa o mo I tātou uma lava ma fonga ina atu pea. I tātou porkalame o vaenga pe o na fonga ina mai tātou porkalame. Ai o le nei teimi pe lava o na o avatu. I whaamanatu pea lava o lo talaina pe le tātou telefoni. Ala ngona le nei tai au. Peo no tau sila fia o se teimi tā ua le soifuanga pa ke wisiano o I tātou. Ai, e savalinga o lo tātou iei, o le le lalonangi o lo tātou iei nei. O mea uma peo na upun whaitawina I le amatanga. E tātou te whaafetai ei e ui o mea ututupu tau sanga o mawai. Ai lo whawhangu mai tau sanga te itasi le alofa o le atua I lo ainga ma lo ainga. O lea te taua ia I tātou, o na tātou whaatawa ina lea lofa o lea li. Ia o o matu whaatafo I o tō walo ma lau fo I whanau. Ma whaafetaia fo I lo nā lofa I whaamanuianga I tele. E se tele o whaamanuianga I tele a lea tu I o tātou ainga.
tulou lava te o tele i tātou o loo iai le fale no nofo ai, o mea ai i tā ma mawhai, a pena o lava o loo whaongaina, o vai tau te wheinu ma o winu ai. A eba ai nisi o tunu e sāwa vali ta maiti mai le fia, sa ili se vainu e inu ai. A i tātou o lo whapena na kila vo le paipa, maua mai le vai. O tātou whapele, te taun whatawaina ia i tātou. A so umalama, o le nei vai aso, i tono o tātou ainga. Ioe, o le whailonga ina o le maliu, ma le toitu manu malo o lo tātou wali. O le tātou te Fiafia ai, ai tele o onga tāua e mai whaatasi le tū whaaleanganga, ma i tātou le savalinga o lo o iei nei. Le tau an tātou mātāla, i tū leo langa o lo o e fio ai tono New Zealand nei, a fio ai le paia ma le malu o tātou o tunu o nofo ai, wāti na e o tātou ainga. E te tau o na tātou vaba ai, pa tāua ina o lo ainga le nā wa vatu o le atua. Haftai unis fo yo ainga o ste mo mole nei ne tau sanga, wa yese o lo tāua, nā tau sanga tulo lawa, o se ungari i fōu tala bō, ka le ese pepe, a le pepe mo ne tau sanga o te mo mole wa yese o lo tāua, i tono le ainga o fianga ia pe ona o vatu, e tātou te whawhetai ai le atua i tono o tātou ainga. Hawhetai, i mea umalawa, awa se ilonga whapea, wa te le lawa se mea utu, ona awe lo whawhetai, la lava fautuanga me lo whaalolo i tātou ainga. Whawhetai so se mea wa mai e le ali, e le se mea whaatau wā, e te tele mea uma o whaia le atua mō tātou ainga, o le ola, tu lau lava, e te ala mai le tai au no e manawa, o ai, o le atua, tu lau o le mea le o te manatu lava, e a oa o fo i o tau walo ma la whanau, le mea moni lea, tātou whawhetai e lea, a o yel nei vai a sa tāua i o tātou ainga. O mai, ai tau sanga i tele, ai te tono le fiompa i ale atua lo tātou whamanatu mo le Fiafia, ai alua, i savalinga tātou ainga pe ona watu me i tupu, o lo tātou wola i le lalolangi o lo tātou iene. Ia taula i pea, lau sila ma lau ai, aua awane i ngalo, le vai a sa tāua. I le tū whaaleanganga, i whapena pe ona uvat, o taimi nei, e Fiafia i lava tangata, malolo, le sa whaina. Pāti, o mea uma lava pe ona, tā whaonga, o mea uma, ele le ia. Ai le wingo se whamatalanga, aua ne ingalo, le aunga ma le autua ni nei whainga malanga, a le atua le li whaola. Aua ne ingalo i lo ainga ma lo ainga i whamanatu pea, le maliu ma le tuitu manu malo o le tātou wali. Mai lo ainga, atu tātou ainga tātou tau mawhai. A whai e le ololotu tātou whanau nei vai aso uma o tuana i tulong, ma le whaalote tau mawhai. Pai pēr la tātou ngā luenga o mātua o mātua. E o fo ia te auia. Pai pēr whamanatu o mai i le lotu. O mai e tāpua i lotu. Ni se whai mai o le alava o te tatalo tulong lava. I te tonu o lofa. I oe moni. Ai ese le mānei o leo mai whaatasi i le malu o le atua. Tātou te tāpua i ai ma whaafitai whaatasi malong ainga malong ainga. O le taimi o le celebration. O le Fiafia o le whaafitai. O nei taimi, o taimi tāua. O te tāua o taimi o le whaafitai. Ioe, o mea o mawai, ai e tilo i ai o na e langona lea o mae au na tapena. Mo ia le tulenga le tātou matai. O mae. Ioe, o mae au na tapena pe o le upu na whaitawina le amatanga o le tātou porkalami. A wā o whapea lava o nā lofa mai o le atua i le laulangi. Wa ia awina mai ai lo nātali i pele totas ina ia le whano se tasi whatuatua i ateia a ia maua leo lai whaamavang. Manatua, e alofa le atua i a tātou umalava. Ai wa mai fo e, amu ia fo i tātou, e leo sai tia, e leo se atua, sai tia i tātou. Na mai le saolotonga, o mai e le atua le saolotonga i a te oema o le tātou filifilinga. Amu ia i tātou, filifili lo ainga. E te tāpua i ma e whaafitai i le atua, ma e savali i ala o le ali. E leo a oe le atua, le leo ma moe i o wala i lo mwhafo ma lo mwhali. Ai o oe ma o ma le whanoro te i ele ma fau tonu mai le ali. O se vai a sātau o ala uma pe ono watu le tū whaanetino,
o le pāti, o le fiafia nai whai, o le tāwhaonga, o le whai ngā malanga. O a uma me whai whaatino, wa le soifua o le tangata. E le mwhai on tu win, e o whai a tia uia. Pe ona o watu nei le whai le savalinga, mo si o granddaughter, ai whapena a o tae au, e whai ai, e whau unga, ma tūlanga uma whapena, ia whapena o na fiafia. A walu, e tawana o walu, malanga ma le tamao le ainga, ma le whau tauta le le. E o atu tei au kilani, o se taulanga tumu. Ia ele whau tauta le le, i mea uma e whiwa iai. Ia mai loa le mea te tau na whai o whea pakai le tāwale. A o le hali tu lou lava, ua wati whate te inga. Ai sea, o le savalinga o lo tātou iei, e whaatino, lo tātou wolanga wha tangata. Ai e tātou whau tauta, whaatua i le atua e mawhai e ia mea uma lava. Pe ona o whai atu le amatanga, lau tala maasani lava lea, whaftai mātua lo wala pōli nei tai au, na e usu fo i ave se o watali, se o wafine, whaftai, na e alue ave lau lo ia. Ave lau insinia lau ka muta, whaftai na e ala pōli tai au, ave lau watali la o ngā amata. O le tūlanga lua o le Kolisi University pēno wat, e seimi whapenei nisi tau sanga o muamuane, o le a whapena fo ina e whiawhia mpatipatia le li, o le a whauina fo isi o walo le na e usupo le nei tai au. Whaftai tele lava ili whaafonga mai pe ona watu o se vai sata aua, i tu umalava i tu whaalitino, le tu whaaleanganga, ia manuia ia mātaala o tātou ainga, ai te tau na whaatau nuina i tu uma whaaleanganga, i tāpua inga, mai i tātou whaamuamua, le atua i mea umalava, wa whai maila nā whiongpa ia, a wā u whaapea lava o nā alofa mai o le atua i le lalulangi, wa ia awina mai yailo nā alo pele to tasi, na ia le whano, oe mā, a ia maua le ola e whaapavau. Whaaftai tele lava, e taliaina o tonu tō mōta malawa, whaaftai tele lava, whaamanu atu le atua, lau sunga tawai ma le au whai ngā luenga, lau sunga fonga mua, maua lava se aso maliu mātango fie le alofa ma le anga leo le atua, pa ia ma le mamalu o le tātou watinu, ia le file mua le atua, ia maua u tau ainga, whaatasi fo i malo ainga, le a ano moni o le neiva i sa, i lau soifua malo uola i te tonu o tātou ainga. Ma mana tua, o le atua, o le tamā ia o ainga o malava. Ia soifua ia ma ia manuia. In this update, the government says cutting fuel excise tax isn't the right response to a global fuel shortage. Australia's cut its excise tax across the board for the next 3 months. Finance Minister Nicola Willis says that move will actually benefit high-income households the most. She says it will also encourage fuel use at a time when we should be trying to reduce it. If you then moved into a stage where you didn't have enough fuel, you've given a price signal that increases use at a time when you may need to restrain it. Nicola Willis says New Zealand's taking a more targeted approach, starting with a boost to in-work tax credits for some families. One expert is expecting construction costs to rise as fuel prices soar. QV's Cost Builder platform shows construction costs rising 0.4% over February, with excavation rising 7.8% alone. Site preparation costs went up 2%, while demolition costs rose 1.4%. Cost Builder quantity surveyor Martin Bissett says the biggest increases will come from trades relying on diesel-powered machinery. The amount of hours that they're working, they're not efficient. This is going backwards and forwards. So they're using up a lot of diesel. Assurance that diplomacy is the top priority for the US, with thousands more of its troops arriving in the Middle East. US President Donald Trump's threatening to blow up Iran energy infrastructure if a ceasefire deal isn't reached shortly. White House Press Secretary Caroline Leavitt says the president won't rule out the use of US ground troops. The Pentagon's job to provide maximum optionality to the president does not mean he's made a decision. Meanwhile, Iran has approved a plan to impose tolls on ships passing through the Strait of Hormuz.
Health New Zealand's been taken to court over home support worker transport allegations. ETU and the Public Service Association have filed legal action with the Employment Relations Authority. The unions claim the agency is breaching the 1983 Wages Protection Act by making support workers use their own cars at their expense until they're reimbursed. PSA National Secretary Fleur Fitzsimons says the agency is exploiting some of the lowest paid workers in the country. That's news. In sport, Braxton Sorensen McGee's ambitions to play for the Black Ferns 7s and 15s have been factored into a 2-year extension deal with New Zealand Rugby until the end of 2027. And All Black Josh Lord has also extended until 2029. New York citizens might have been left to look after themselves for a couple of hours yesterday because 2 arms of the emergency services were scrapping on an ice hockey rink. The 52nd annual Police Force Fire Service charity match turned into a brawl on full time as the constabulary claimed a 3-2 win. Referees battled without success to extinguish the melee. The officials doing anything to break this up right now. They're going to have to call for backup. Here we go again! That's sport. I'm Malcolm Jordan. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi, tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu fafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia, ma so o si wha moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lailata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talafu. E mawhai ona mātou fisoswani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Come straight from So my
Samoa Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa Tasilima iwa kolu amo Le Jamie Lawansi le Radio Samoa le Rivango le Tayao le was antia se fulu mala family to teni ling to la e se fulu mala tasia o le wantato filo foi le Rivango le Tayao e le mas dia ya o tanto yo le hawo li lava pitai ya o no ni si to ngia le alfia o lo fenga i male telenga ya titia o le wantato filo yai le Rivango le so ya fa talvantu le programma o le Fiafia Mai ya te oi le rifang o le taiao ua wha mai a ia le tautua. Ya mala uranga le sumala wa ya te vai meni fa befoi ya le malu o le taiao. Ya pe ora tau mafuta me i le Julai ono se i le Julai se fulu i le taiao. Nei, ya mole te foi le ganga wha tai le sunga le fulutua ya Eti McCarthy ma le polokalame o wha ngoi na o le toi tepa i le ainga e pe ora e mai moma e wha funga mai ai i le taiao. Nei, ya o le wa tanto filo ya I lumo no ai le tuo no i le rivang o le tao ya o le ma tango fila vale sulu mai o le la ya pi tong ma fu le sulu mai o le la i le rivang o le tao o le me le ma lo si mai o le ko ma lo si o savili ya ai o le me fa tangi ele o ma lu te le savili rivang o le tao ya la veang yengi mai ya ele ma lu ke fo ya ai fa ye tianu se me ai fu e ta lai fu ile se nei e se tengmio tai au ni ya e au ngana lo wa ma velo fu ma fa na ele le ya le mau imbele ai le anga lo 124 ya e to fa e anga u loa anga I loa ai au mai lo fu ma fa ya mi shala to ina ma le lo mtu ya ta to ye venga ye ma fa tu ai nga to si le fe ave I le to ina ma lo mtu yo o kamanga o le pe ko ki o le se vai foi le ma fana o le parangeki ia male mole me ka ole o fu ma fana se ko ba ku mai ku ka vali kere mai loa me tutupu ya ona tampa tula ia le sto ina po silo motua ya ngai ki sau fia ma o me fa pe ma wole pole ole io a fa pe le ia ngai fa pe foi le fa ka kula iso woso ku ile farmers agale ku iso woso kula I Helen Stein wa Lady Helen Stein ya ai malo le fiva malo le sai e passilo le te o se fulu taia ya pe wa afa fu le aso la ko e ui o le fuka afa le aso le tam se fulu ma le lua ile a wo le so ya ai e pe fa pe ngala ngona le taia o faila so malu o le taia o ia fa fenga ingo fala ele manatu e fala au ele mafina inu foile pe ale ai se tau sami faia o longa winga e ka kau nga faisa malu taia ia na fato a inu waile au fala le ngai fa me ele ngai tono tanto manava se itulo pe a fa pele ingo mak ia e wile ma lo la vale on sai ma lo le tawa tai e tute mangal wenga pe o le tofi e lo topa ia ma lo o to mabalu o le son na filena ta ua mai ai le li pale mia ya ma le minister fo ile le tanto I New Zealand le minister tupe o le fa mai a wale pole kako o le ya fo limas fulmon tupu tanto was ina ua tauno mai le tele o va aia le na ta ua mai le nava ya so o tona ya ile vai ya so nei o le wing ona wo to fa popo tu lunga I si aso e la vai le tanto wafo pingisingi o le kiso ya ma le pingisingi o valele o le mena le wa amantana I loa I le temilene o le wa amantana si lunga le tau o kiso a feo lau ta vale le kiso ya lo knowinga e yai pam pensingi o na wa amantana sili la titi lunga I nai sene ya le kau o le kiso ngai lo le kau o le pingisingi o le ivantas faila o nei te fisili po le hane mafuanga ya o le mafuanga le nei Masano o le fitu se fulu pasene
o an tātou loli e Fiafia Mai o loa I te tono New Zealand. Ia mapalau po a uma mei e whaongaina I le tutoina o le auina ia o le tu ese ina ia ma le au maia leo o loa an tātou te whaongaina I te tono New Zealand. A tono le tele o nā masini ma loli ma mea umanga e whaongai. E anu ele me leo le kiso. O le mafuanga la le da. O le mawalunga I le mine demand o le kiso. I te tono New Zealand. O te lo whaiva pena le tele o tunu. E ma o le mafuanga la na le wadua I lunga le tau le kiso le vai temi nei. Ona o le tele o tātou kiso. Ia o le e whaanganga fuile le mo I lantou ia whaifa atoanga. Ia ma I lantou ia e au maia o loa mai lei tuanga I lei tu. Ia Fiafia ia tuai ma containers o ngā mau mea uma. Ia o le mafuanga na le tele ai le kiso mo mia I tonu o lo tātou o tonu nei New Zealand. Pau nā o nei vaenga. O lo o whapea mai ai. Ia a wale popole I tātou. I le tūlanga nā I le teimini. O lo o lava pēr le kau o le min le tātou sapalai le pingsingi. Ia ia ma le langona foi lele. E ono ia le taimi. E ono whapea mai ai. Ia o le aka ko se e kui le isi skip. Foi lele o skipu e whai o umana whaatūlanga mai ai. Ia e whaatūlanga mai ai nisi vaenga e te tau ona tātou whaia. Ia, antono na ua mawhaia e mai mo foi lunga o televisi. Nisi o taimi. E na ua avantu ai lapta inga foi lele I le whaonga aina o lau tāwali. Pea o mga ukwakum. A warsonga o mia le vai pingsing. Fai malia lo vai pingsing I voi lele. Ai le whapenga le mea maka le mori. Vili mau pa walu male ako. E waweina umana pingsing. Ia marisi vaenga whamai. Aua ke so o ngā kū le vai ka awhi. Ia ai ona o inafu. E wawea ianga umapalai o ka awhi o lau ka awa. Le mapa o lau ka awa. Ia e koe wawenga umamare pingsing. Ia, o nai vaenga na mo oe le riwa tai au o le asolua. Se tai, ia ka kuwaku le linsi vaenga uma. E aona e si la fia fo. I meo lo tutupu I le lano langi nei. Ai, mo I le antolo o whenga I malafantu ai ngā tausi. E le ngā leo ngā wenga I tono whalewhai ngā wenga o Pisilisi Company. Lunga o le tele le au ave taxi, ave pasi, ave loni, ave masingi, ave upa. E amale au momoli mea ai. E asa u kofoko ia. Au maia ia saupu. Se me alelei pe fa asele mutu. Saufuna loa lofa nei mamulu. Tafia tautua ia oe isi o nupu. A ole manulelea se ia fe mai. I pupuni le mala uali ai mai. Ua goto le fetua wale le mama. Motu si alo upale ua mota e ao. Tafiu e vile atuoe ua e moe. Vala aule ai se nau. O silo uloto a popo le pei amole. Mana tua mai ita. La upele fa amole mole. Tautua ia oe isi onu. Lo Fiafia e petua I fea. O pusata fai po o fea ua fai ai. Ae popole lo uloto ne isatia lo loto. Ililo le alofa a e fotua I
se vai ona. Aue, aue, au mai ia saupu, se me alelei pe fa asele mutu. Saufuna loa lofa nei mamulu, tafia tautua ia oe isi onu. A ole manulelea se Fiafia Mai, se I pupuni le mala uali ia I mai. Ua goto le vetua wale le mama, motu si alo upale ua mota yao. Tautua ia oe isi onu. A ole manulelea se Fiafia Mai, se I pupuni le mala uali ia I mai. Ua goto le vetua wale le mama, motu si alo upale ua mota yao. Taimi Oceani, Maperetania, Loma e Maesa Ilimano, Samoa ia Saoloto, Tamasese, Ua Malingi Loto, Naitina ole mau, Ua aula uina ilau, Le toloto te tele, ele ai o se fefe, e au solo le pongisa, ile vao esa ili o tama, e momoli, nai alato tau mafatanga. Lawaki alangona pesi o iuleo, ele pule ni palangi o la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la malea taua, ole mau Samoa mos
fai e papalangi e tele lava ina fetena I matatu manga masani Samoa lauanga nuku ua taule loa lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni papalangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la maleata ua ole mau Samoa mo Samoa ele mafai e vai na tenei ale alofa ele mafai ele mafai ele mafai lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. tomorrow. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau nisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te oata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whi tau I le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e timana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasi on Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Noa Tasi, Great South Road, Takanini. O mana o mie o e pose I se lo a inga se fisosoani tau whi malanga a inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisosoani iai Ken, imata au pu tau whi malanga a inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moe moeina. La tau te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5.5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2.5 ono onu whawha, 2.5 ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy le nei. Whawhafonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa. Yeehaw! E o lewa joe lu se fulu ma le fitu mi duta na tale o ling tulai se fulu ma le lua antale se fulu lua o le joe fa fonga lea
Ile to au dan to tatu tala mai Samoa pe ona sa fa foye ile to lai vanu le ja ona le la le na au dan to ya ma ta brinda le jonga le li yangal balbana au tanga vaya tipi au tanga vaya e melo tupu mesa tupu ya marisi vo vanga ono to le mai ile lumadai i Samoa ai mo tanto i nei New Zealand sole e vai me le vanga le o le si pe lunga le tau le pension o le ua fa i loa mai e le Commerce Commission ia o le komisi lea o fe fa tau inga i tono New Zealand o le wala tau fa i loa mai o le siitanga o le tau le le tise lea o lo o fuafua nei a manta i lea so mua a perila ia o se tūlanga fo i le tala whiangai a vai a kuari le kaungar kaut pension e fa me kala whianga ia le si kanga o le kaware le kisi ia le lei o le fa pe mai ai o nisi o afo o si tanga o le afa pe lea ona o antu ilunga i le lua se fulu tala i le masina e amata mai lea i le aso a tai au o le fautuanga la lea mai i le vaenga lea o le Commerce Commission o le teimile nei po le aso le nei ua te tauna e sila i lau pili mo li nei e ama e va ai fo i lele i lunga o le maketi ia po ani whaamurianga e maua mai pe a sui ia lau company e le tise o lo e whaungaina ia o company te tele ia pe o na to tele i lanto o lo whaungaina o le ia i ka ko kama foi lele o Mercury ia o le foi e marka ma foi lele o Contact ia o le foi le ngo le si company le ia i lungai ia nga o le la fa mai le vaenga le e amajan tu le so antai o le fa pele ona si tia i le tau le tise lona winga sa lau pili o le masino a perila ia ua manga ia foi le ngasi kanga wo ia i lunga ia ai ua makwar wa ko ia i lunga ma le tau le pension ia na oni vaenga e fa mara tuanti ia te oi ia o le aso fu ia tai au le aso mo le a perila o le a fa pele o si tia tu i lunga ia tato wa benefiti ia elegante i leo tupe maua foi e student allowance ia anto aila malaka ko pension ia le fa pe foi le ngi si kanga kai fie sela ai ole a yaina i si tanga ole a fa pe leo na amata tu ona maua i le aso a taiao e mal tu foi le fa mama avenga foi le malo le fa pe mai lima sfulta la mo ila topo ainga o lele o lava le fa soa e leo tai au lai amatali ai una mua tu lo tu stupe io ele ai o le aso lua le vea so asau le aso fitu o le masino a perila ia na o le amaua tu el tanto tai lima sfuta lana pefe so soani le pensingi pefe so soani le me ai o le mentaulia o le amaua o le umila e maua ko lima sfuka lana e fua le ai le tau le pensingi o lo fa mai la ia inga o lo ia se fululua masina le fu ia lona winga uma kur fululua masinga o le lava i lunga ko kala longo e mawal lima sfutala ai so o lo va ia so e fa lona winga masina antola i lalo le toluta la ia le kawa le pension ia ona toi ave se ale o le so anile lima sfutala i le vayaso ia atonu inisi fa mai soli ko ala kikirga ia lu se la tala le masi o te fai atu o se feso so anile o lo mo mi le to tele nei vaita ona o le tauga ta o le pensingi le wai e tato ia o ani fainga malanga wai le mfaiona e fa tino ina le temile onga o le kawo le pensingi ia e kangwa e posi fa le la pensingi leva ia so leva yes o te fai atu se ma fai le o nga fai e wa le to tele o tanganta o le wanga ia tu fa ta mo me o ta vale le tise o si onga ponga o ta vale le tise le temile e le fa pea e kukusa le kele o vaenga e charge ai ta vale le tise ma le tele o pamping singi le i tono New Zealand e misiala pea fa pe te malanga atu nei au kilani ia nga i Wellington ia e mo mia le mo le afe fo i le pamunga i le pensi ia o tau fuina i ma le pamule e afo I mean le afo le vaenga le charge ia lau ta vale pe toi fanga i le ma lau ta vale le tise ia na pauna le vaenga le tau fai te ia nisi o tangata i le nei vai tau au te vai atu o le fameltana
e makua kaungo fia ia le running o tawale le tisi ngai lo o le ka vale pensingi por ka kiso ile nei vai tau ona o le tangata ia o le sua o pe ona ia ile nei vai tau ai a faila le la si e kulunga me le pau sa o sa e sa u se si avenga va ku se si fa ia o ngai beanga mo o le nei vai ngole tai au ai si ki ane le a fo lau company ele tise ia mai sila fo inisio au nanga tau ele tise tono ni sila ia pe o angi vaenga ngai kau fa ma venga mai i la tau mo oe ma mo i tanto uma i le nei vai tau o le tau sanga e iei nisi ia e sui ngei le ma singa ngei le lako kampangi pawa e o kule ma singa fau ko i sui e o fu ia yungi mo sui fa pengar ngei o langa i sui e ale mea e maua i le fa ma venga Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wape te re lima alo na whai ue balu. I o tau wha au tau ta. I o tau mātala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua lua i whapei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia te tonu a tau langa wha tau. E tupulanga tala vau whale o loa ma o loa. Whaanga uia e nei tupulanga tala vau. Na so e ina ma wha tala noa ia tupulanga tala vau.
Pe ai sia o le fefe ai le tula pono. Ai o le tani ai si tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia whata i ta i ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaama i lewa a fia ai talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat. O satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia a mio leona fo. O ilo e satani o Yesu e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaalea ngai na tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au le ta alu. I le malaya satani le au tala bo ue. O le malaya ta alu satani le aise tu la fon. E le aise lau foni. E te le fifiri fo i le taimi e tau ai. E le tu ina mai fo i se taimi e te kolengi ai. E le wala au mai fo i satani. Ta pena o le awa roa te whai te hape tau wina. E fusu le anga satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava ma le aiso malosi. Ia oso wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi oso wha ia tātou e satani ma wha po oe. Le i tatawan tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e satani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e fia ai. Ua manatua. E le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Tele
Sufamali na la vepese la anointed praise living vang all the time. Mo le pese ua o tali tonu e tolu wa tuaile polkalame ele leimo ele living vang all the time. Mo le tola kang fa taile sunga le fai fe au ya pastor suli lo longa mo le fa po pona all the time tu polkalame ele leimo. O la tu e au dan tu le fiafia na nei. Ja, pe tu sale le afo le lima il polkalame nga ngai fo faiva. Lo tu se fulu minuto na tale o link July se fulu le lua tans fulu lua o fenga yele malu le tatu. Tu ma vai ainga o le rifo ya se luma ya o le ato e fa fonga ye tatu tala e pe ona o le mailing Samoa i le tala valu town na la mai ya au tanga vai a tipi au tanga vai a tala van to el ya se lina si o si le nta yao Rachel Sifa va before ya Christina Tanwasamla ainga dai me pone Australia. Pepe mangele mai melepone panti mekia maruia tele ya la singa ma fuanga o le fo ya so lua ya o le toya so le masina o mati lua fe lus fulmoleono. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua mua nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money na e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talo falava, o loo wingoa o nei mai imisau training. O e mo o mia singaluenga I le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo, e mawhai ona fisosoani atu le imisau training. O loo iei la mātou au fisosoani, e tai malango ina oe. Ma a whai e te anga waa, e mawhai foi ona e a ongai au noa ma se tutongi. Asiasi mai I le imisautraining.co.nz pe vala au mai I le ovalu selau, lua fa, tolu valu. Lo lumanai e amata I nei. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Beatalele tu mai sisifo, pese fretu uai a fasino mai le na fanga, e la lele na unisilana. Sura
Vai vai lo putino talumai oi sunga Olo alo faili gatama Se ilonga o leo tina te mawhai Ai tu uia Saula vau se asu Se tali o nai o umana Fetu o le langi se ita mai Se ia o le sami se ita lano a mai Ua mato le lasa u le poni sa Tu ai o folina Oe ole ari ole taimane A oita se mai ta avale vale Wa ole loa ina pea esea Ua whaingata o se fufuanga Oe lava o sia utai mane moni Na o fili fili ai le wha maoni Malo utali tonu O laula vasa eri Ai leva me ona umai lon keli Fetu o le langi se ita umai Se ia o le sami se ita lano mai Tole la saule poni sa Ua lilo tu ai o folina Fetu o le langi se ita mai Se ia o le sami se ita lano mai Ua matole Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa tasili mai iwa tolu amo. Whatalo fwere nei fo sa fau le whaafonga lo tātou utunu o talatau longo usi mai alau whaafonga. Wa le whaamari eina le whaamsinonga maua lunga i le au te lenga o mauna tu inatu. E le vaenga whaupu whai e pui pui a iata tau tangata e langolongo aile na tālo sanga. Mo se polo a inga le whaamsinonga e tau fia le tu mau ai suinga ua whaia. I to finga o te fono wha pea sui o komiti o fono wha vae. O le polo keti o le ati na o i tu malo. Po le polo keti miliona. Se i mae o na sue ina lana lu i wha le tu la fono u wha ulu atu. Le au fina wina ai le tu langa wha i tu au ma le wha pito. O ia suinga e pei o le tofi e ina o te fono o komiti o fono wha vae. Lea ele o whiriwhiria i ei whai pule, o lea pāti whau, whai. O le te ena ai o lea tālo sanga mo se polo inga le tu mau,
Na whaai loa i se whaai unga le fionga le wha masino sili. Na fofonga ina le asonga fua le nei vā yaso. Wa whina ngalo ai le wha masinonga, e le mawhaio na ia ina whainga wha vaya le malo i le whaio ni swinga, i le ta iala ua wha ata oto atu le malo, le ana amata wha tino ia anuari o le tausanga nei. Ai o le a lao i se whina unga e whai ai mōni mau, mani folasanga wha le tū la fono loia, e ala lea i ni mau e tu ina atu i su e suenga masani, ale wha masinonga po sa substantial hearing. O se polo inga tu ina mai e tau fia ina wha ngā solonga o ngā ruenga o le atina au i tū malo. Ai wha tali se i mai asu e suenga o le tangi au tua le tū tālo sanga. E manatu le wha masinonga, o le a o i ai le solonga o le lei o le atina e, ai mai se i fuafuanga o le tuwhaina leo le fisoasoa ni tupe, mo le toe hae o a onga leo lo whanga solo. O le isi tū na pāsia talua i nei le tū la fono, e wha tu ina ai le pūlenga fau e vaia lea por kalame. O le por kalame leo le atina o i tū malo, le efto a mata wha malu lea tū la fono ia i ulai o le tausanga nei. Ma e tā uai le wha sinonga, le tu ina atu ai o ni whinaunga lo ia mo i tū a wai o le nei mata upu, pe a o ina a mata wha malu lea tū la fono ua pāsia e le pāle mene. O le so iwa le masina fau a Berila, e wala uai le tangi e le vaenga e puipuia ia te tau tangata mō tāpenanga lo ia, a o le isu e ina mau o lea whinaunga i le masino i ulai o le tausanga nei. O whailola utele le fionga i ato e lupe mau i au tele pōmule nuku o le semo, le ana tau veina le tofi whaipule o whale alilitasi, le whaurua tuai o sana tālo sanga i le whaamsinonga māua lunga o ta talo atuai, ina i ato e whaia se ilo i longa whaale tū la fono, i le su eino le tangi tau pālota maona tau o lumanga na whaatino ai. O se isi o vaenga o lea tālo sanga, o le whaapawhala leo le malosi o le whaai unga o whaamaoni ai le mōrianga e tasi, o le whaia leo se ngā yo inga whaalatua, ai se italia le ilo i longa whaale tū la fono. Ilo po se lilo, tau rosi whio mai tātou le nei tamsironga. E aunga tāla ngona e toi ilo ma toi tala ai sa alo tau tolu tamsironga. Peitai, ya, tele tu singa, Samoa Observer, TV1, tele atatu si la fia ngā solonga me le case. Ya, atonu la e ta ilo ni ia vea ma whamasino i le vaenga. Ai leo manino iai. Masalo e le fsiningi o lo manino iai. Ma tele tu o le tu la fonu ia vaenga. E pe ona sonua ia fionga i tamaitai loia me se foi ali o whamasino. Ia i le vaenga. Ma ilangona. Pea no tau whai atu, ele e fōle keisi le nei. Ua ono masina taluna mai alfa le tātou whai ngā pālota. E al keisi ale ne o umarisi pa election le ae alua. Pifa pena ina ne o le kawalea. Matu i tumalo. O le whanana nau e awhitua. Peitai. Beli tadian matu i tumalo. Ai talia lisi vaenga o te le lupo veo mai. Peo paunan whapenatu. Lona winga. Le tūlanga i o palota. Ma le tūlanga na iai. E o levana na ulma tuitu. Malo e tuitu. Msaro na tu sit fia sina vaenga na one. Tate vesiringi ala lumana i o lea tua inga whainga. Pe whapenan whapenatu. Tate vesiringi le fia sao lumana i. O lea tua inga whainga ua matua mtato iai. Ya, ma le tumut whalol pēna watu, tumut whalol e au ngata tala noa i lea vang. Aisa, whatino whan ngā lua ngā whamasinonga. Pēna mele ngā whalol. Ono le tālo sanga ua whauru le whamasinonga ua whaiai le whaai unga le fionga i anto e lupe. E whaamawai mai ona tofinga o le kāpeneta. Ai tālia se tautonga i se whingalo le whamasinonga i lana lu i wha le tū la fono. Ua tālo sanga ai mō se ilo i longa wha le tū la fono. Ai leo se tālo sanga apili. O le mantufu le tulafono le apenga paro tele vena pipi. Ia lo uiala fa utuanga talfenga i me fionga loia. Ina ni vana wa pili ia pe tulanga le na. Le mafayo na pili. Ia peta i sa mavaya maltoa.
whaanga solonga mai o le nei case. Ia masa e foi tuanga sa ngā lulu e manisi o loia. Ia mai la tu e le tu mai whapitoa. E le tūlanga talwhengai. Ia le lau tau toi nei. Mo le ile vaenga le fina ngalo li tu malo. Ia peano tom vai atu. Mo le tu vai malu i poenga i siomatu tu malo. Wa ia taita ma le nei taimi. O se manatu o tu puane ia te aula vai ia. Se voi le se fina ngalo le fiamal palmia. Au manatu. Ina ia fatu mawina le mamalo le whainga malo. Ma le ia mangalo ng fatino. Ai mai se le fesiningia o le kapeneta au iai tutun. Au lo au iai vaenga ia. Mana tu ai sine ona se tuangatu. Ina ia tu maule mamalu. Ia o kapeneta man whaiunga. Whaiunga whai. Sa i fol manatu tu ato. Peitai ia le silia vaenga si sila toa iai e whataua le finangalo o le fionga le palmia na ulua i tofia ai le nitu malo lona wenga le wale tu la fo ina le finangalo le fionga le palmia ai fina wina o le ali unga iai o tau toina le fionga ia to e lupe mau i au tele po mulinuku o le semo. E ngangalo to e ali ni mai whainga tau wha se. E mamuru ai tupe a tangata i tu aingo au wala wha pisi ni se wha to sinai. Le ave o se le ni e tau wha whainga aluenga ma le tau tinonga. E wha o popo inai tupe maua. Ai muri ane, walu atu ai le vāvālo loa se le ni a tangata ua leto e maua. O leo wa au mai eise tūlanga whala wa i tele se lapata inga. Mai le whale tupe tu tonu o Samoa. I tangata o le tātu o tunu e mātala ma awane i tō sina ngō fie. Ini whaasara launga i lunga upenga te wha ilangi le api leo fōringa. Mai le company o tā ua o le BG Wealth. O lea company ua maua i sa ili ilinga le vaenga o suenga wha lilo le whale tupe tu tonu. E leo lesi talaina i Samoa. Ma uia fo i suenga nei lo ai. O loo fola e lea company lo lātou teu wha whainga ruenga o ni seleni. Ai vave maua ai tupe wha o popo po wha siringa o tupe teu i ni au wha inga te tele. Peitai o ia whaasara launga tau whaase. E pēo na sila fiele o se te mua le nei o labata i aile tunu i ni ngai o inga whapisi nisi. E sori tu la fono au wala e whaatino ai. O nisi o ia whainga tau whaase se. Wa ngāunga wai tupe nisi tangata ma pisi nisi. Ma ualu atu ai le vāvālo loa ua leto e maua. I le tausanga i luafes furulima na amata ngalua ele tina o sevea o ngā saina Tommy. I le official union tangata whainga luenga Samoa bo le Samoa First Union. O leo wa o mai ia mati o le neito usanga lua olu ono. Wa tusi au i aisui o le fono o tangata whainga luenga Samoa. Le Samoa Workers Congress. E avea o ia mo lanto ples tene. I le fono wha le tausanga le wha laptonga na usui e le asto na ina te nei. O le wha laptonga tu whaatasi tangata whainga luenga i Samoa. Na whaalawi loa ma amata whaanga ioi le tausanga i luafes furu malwha. I se tau mawhainga e ngālu rue whaatasi ei tangata whainga luenga. E sa idi au wala le leima sirisiri e whesoa soni ai. E wha le leia wha amurianga tau tutongi, ma isi benefiti tutonu o ngā luenga lo tautu ai. O lo sirisila ma maule beles tene ua whiriwhiria. E wha malo sia leo tangata whainga luenga i wha i unga whain. I so se mata upo e a whiai tangata whainga luenga i Samoa. Wa nau foi i a tele ni whaalawi loa, e malama mai tangata whainga ruenga i o lātu wāia te tau. O le urua i pelestene o whaalap tonga, o le whare tua le fionga i a ngātolo ai wha ana tili awha masanga. Ai o se tasi o tina mai le tomai wha tausi soifua, sa avea ma pelestene o lea so sa iete, na avea ma sui pelestene se i o, i na whiriwhiria le isi pelestene fau, le whare tua i a seve ao ngā saina tomi setu whetalainga. O isi sui o le lau al Samoa Workers Congress, wa whiriwhiria i le lātou whono wha le tausanga, o sui pelestene to lua, o la tama peteru mai le sosia tausi soifua, ma vai aso finau o le sosa iete a whaia o ngā Samoa. O le whailau tusi, o mapusua tania to iloa mai le Samoa First Union, sui whailau tusi,
O le alofi Fraser mai whalaptonga whaputu ngā tupe lumanai manui o tangata le nupi wha. Ma le teu tupe o vaina lepa Solomona, mai le whale tupe o ati na e o Samoa. E tō fia seve o ngā saina e avea ma pele stene o le whalaptonga tu whatasi, a tangata whai ngā luenga i Samoa. O lo ia tau ave le tūlanga o le sui teitei whono, o le Pacific Island Council of Trade Union. Na whiriwhiria iai o ia i lea tūlanga i a Februari o le tausanga umawai. Ono Samoa, o se tasi o tunu o lo fina wina le whaale lei o whaamanianga tau tutongi, ma isi benefiti mō tangata whai ngā luenga o le Pasifika, o lo ngā lulua i le Porkalame o le Pacific Labour Mobility, po o ngā luenga whaavai teimi au Australia, whaapeai ma New Zealand. Talai o le nei aso, Sa lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le dau whaafonga le manu le anturungu i sau tōtonga nao tātou tala i vai whanua mai Samoa i le ringfo i vai ngō lea wauli e peo na au na mai lea ma whongi dātu e le whionga ianga le malamana au tanga vai a tipi au tanga whaia a whaina e misi o lam whaiona i tō e whaafonga iai i le tūlai fitu i le poa na nei e au whionga i le anturungu ma vai ainga whainga malolonga le vai ngō lea wauli e a sao i alo i tau mawhtanga fo i vai a whaisau lo o le wenga nei la tātou tala o le tau mo le somala so antea mo o kilani ma Samoa e pe ora wera mai le official va ai tau ia wala valo no fo si la fia o le sofa mai a woa mai oro yeina i wanga le sa tu wane i teimi o le taiao sa vili mai le tu i saute sifo i malosi ia mantofa tu tau inisi o taimi o le mawhanawhana o le ea mo au kilani le soe lusfun matasi tikeri o lona malu i le poana nei e se fulu ma le wha tikeri e ma o le angoto le la i le sifulu walu miru te ai le fitu i le poana nei. O le venga mo le aso antai au e o soane le la i le tolu miru te ai le a fo le fitu po le toi lusu le fitu miru te le intu lai valu i le aso antai au e a wawa mai tolu va vasolo ai i wanga so vili mai le tu i sae o le angi mai lea i le aso antai au. Talavan tu i le rivang o le woli a inga wo me masani Samoa lo mafuto bai lunga o le tātu wala leo o le tasi ono tesi ma le tasi wha mo i Samoa ma lo la waranga nue ma lo le whai o le whaiva winga o le tau mo le mo Samoa i le so se vaenga wha tupla i au peau ma o le ea o lo tau tope i lunga o Samoa mai a wea ti munga wha pea wila ma whai tilia a fiaile en turo wini si o taimi o fautuanga lapata inga mo ti munga ma mawhalo wha mahalo si a pea mo laufanua uma o Samoa lo yei fui lapata inga mo lo longa lo wha mahalo si a pea mo vai tafe mano whanga maua lalalo ea a fia ngō fie o le vainga mo le somo Samoa e tolu wa vasalo ai timu ma e mamafa ai pupu wha pea wila ma whai tili e ora malo si le wha tau tau savili i teimi o timunga mamafa o le vainga mo tai au le anta apisalo ai timu ma e mamafa ai pupu i nisi o no whanga tulanga nai peori ei winga o le tau i le so e ma le so antai au mo au kilani ma Samoa Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La boi a un show so. Bye. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia i kai awangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o aku rea Fiafia wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma o ma koenga ka vale. Piki apu SUV van. So se koenga ka vale ha. O fet foi cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwali. Tā lofa lava o te roa. O le tala Fiafia, ua whaiti te nei tausanga mai le ono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatinu nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau whale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu i lau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau whale. Ma wha manu i atu lo waso whanau.
Ai o le vaenga le ai, o le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino ina o ia wha ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kānesa i le amatanga. I suenga ma wha ata o tau fale. E mawhai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te tongi. E vave ma whaingofi. O suenga ma wha ata o tau fale. E mawhai o na whaasao i nai ola. A maua lola pusa. Pai loa. Talo falava, o nei le nei mai le MSL training. A whai e te whia o ao i to mai whai kofe, whai loa i matangata fau, ma whau sia lolo to tele e a matai se ngā luenga fau i se whale kofe, po se whale ainga, des tala nei loa i la mātou Food and Beverage Skills course, le e a mata i le masina o me. E se fululima vai aso le umi, ma a whai e te anga waa e le ai se tutongi. Mātou te mālama lama e whainga tali toi fo i a o a onga, a o MSL o se a onga i peilawa o se a inga, ma o lo o iai whaia a onga e lango ina o i taimi uma. Wala au mai nei loa, i le o walu se lau, lua wha, wha tolu walu. O lo lumanai e a mata i nei. Radio Samoa, tasilima i watolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i watolu, amo. Sebila kula wanchi le was fulu ma le fitu mi tu te nei le tu lai fulu ma le lua musika ma fa fi fianga tai tu luina oe i le fianga ye fo i ma tau ma futanga ma finga ma longa o le nei vai ngole a mudi io e ma nei io le tau ma fa o le tanga tai lana ia la tupi e te fa longa toile le la watu le vai mo po le fasi mamo e pe ia vo ile le makua e fa io le malu ia o le kofo le lei yeah, a very koi ko nginga ila lo langa fasima moeso ia le lei. La upele po fe oe. Wo le fa alongo si ole oe. Anu le va se tau sangi mai. Tu le langi se sa i mai. Emana tua yo ma fau na ile master dingai ya so manava la wambio esa otiwai baligio noi matsote wetu
te mana tuaina Si o u ainga Ile a matanga sayai Ile matitiva Si o u tamamala na matafangota Masi o utina ile umukuka Masi o mato faleo o sayai E tau patu lo na fola Ae atu la ua onga O faatali le faiva Ma utau fui paelo Mala uamu O te savali le nu atoa E faataua o fangusea Se tupe mola upili a onga Ma mea fai asi o ainga Ele alo le mativa Le tango lima si o ainga Te le ifia ai pe o te falolo na o la sa o loto ile faleo o Na mativa ile tino Ai sama o la maya Fafitai Ile luanga luenga le salufa Umato ai Lele umato matutua Wafaita ito alua A esusu elava le famalama Mato e te paitua Ile whainga ta ole o langa Na tau asa mai e nai matua Ele ngalolua ngalo ekta Wamanui ai matauma Wamanui ai matuma Ele malo le mativa Lele tango lima si a uai Te le ifia ai pe o te falolo Na o la sa o loto ile faleo o Na mativa ile tino Ai sama o la maya ke riso fafitai Ile luanga luenga le salufa Umato ai Faleo na mativa ile tino ai sama ola maya jeriso faxitai ile luanga luenga le salufa umato ai le mativa Lele tango lima si o uai Te le ifia ai pe o te falolo Na o la sa o loto ile faleo o Na mativa ile tino Ai sama o la maya ke riso fafitai Ile luanga luenga le salufa Umato ai
Fiafia Mai le Pacific Land Band ma small man I le divaingo la woli whatunga tuaia le tiamba. Pe ore e le whatunga le da whane le fumea uma e le nganto I lea. E le ngalo le motiva mai a sai a Frank Sola. Ma le kamalo DJ 651 ma Spawn Breezy. Le na tai tolu waina o le divaingo la woli a tato wa Fiafianga. Au whianga I le turu ma vai ainga ia ma whainga mano longa foi o le rei so lua. O le taimi wa tonu le tu las fuluma le lua nei suia inga laiti I le rei vaingo la woli lela a wina tuelo I le polo kalame o le awe to leola mo o le rei vaingo le tatu tutua. Alofa lava le tātou atunuu I le neifo iaso o te Fiafia lava whawhiloa I te oe mai le tātou porkalame o le aretole o la malole soifua manuia. O le tusi Filipi wha al whai upo ono whapea aua nei popole o tau I se mea e tasi. A ia whailo atu o tau manao I mea umalava I le atua I le tatalo. O le upu o le nei aso aua le popole ai tatalo. Fai mai le tasi fai a onga tuspa ia na ia tusia se fuai tau whapea. O le tele o whawhita auli o lo tatou whianga ia I le nei vai tau. Ua avea mamea e no tia ai le toa tele o tangata I le melea o le whaamoenga aponga leve o le popole. Winga o le wep o le whaamoenga aponga leve fuilia. Ai o le whaamoenga aponga leve o le melea o le popole. Wai vai foi lai le aponga leve malona whaamoenga. A whapete alu atu lae mauma ia se manu ia se iniseti. Po se lango po se. Ke vai kuiske I molae ola. Ngā le lue a awale ai ma se mea mawhai. Ai ufatu saina iai ele au auna lea. Ia le tangata pe a whapea e pū lea e le popole. E le ko iaia se mea e mawhai. Whanarang fo I te le tangata, mai se fo I siu tatou atunuu, ai mai se fo I tangata kerisiano, o lo o whewa I solo ma le mea leo lo popole, fo linga mai o la he, ma losi ma ola le lei. Ai o le popole, ua moni ei tala le au auna lea, e fo linga mai, fa peila va o la sai tia oe, I se fa moenga apunga leve, ua le mawhai ai o nga e anga I luma, le mawhai ai o nga e anga I seisi lava mea. Whapena fo I le tele o tangata o momoi le popole, whiala e le popole. A whapele I sau whainga e whai ai, ma e mawhau loto I ai melea, se awala e whai ai, lono winga, e iu inga pūlea logo langa I le popole. Na sila fia le leia Yesu ia, a fianga malolosi o le mele nei o le popole. Lea na eva aina tala noa te si foi lea mata I o lo mtau peon. Ma ia ilanga fisiling fai akuila usoa. Soli. E ia se si o kou. E mawhai lava o nga koe whao popo se singa umi ilo na ola pe a whapea e ngofo ma le popole. Lono winga le tala a Yesu. E le ai ma se winga ma se au ngā o le popole I le soifua o le tangata ngā o le mai mau o le kaimi wai ke fiu ke ngofo le mele o le popole e le ai a se fofua ke maua ai o le mele ke maua e le ai ai se mawhai ia te oe ke koe a ngā ia I luma ia whaatupuina le mautonu le malolo le mawhauwhau mai ua inga whape I fuisikangaka o le ai se winga o le olanga le nei a le mele a sili o na leanga o le mele o le popole pe a whapea o se matua se tamā po se tina e sau whanau a whapea o se tamā po se tina popole kelo e mawhai o ngā pipisi le o langa whapena I lau whanau le tuputupu ia wafaila a wa aia ku lau whanau I o maka ia so uma ma ika le mautonu ma fua mai o ngai ke popole ia o ka mai ki kalango e o le popole te le se meo kaulanga le vai aso lea ia le masinga lea la ele o se kirko inga la popole ile mele kupu mai fea a whapela e ke o lai se o langa whapena popole le ai se Fiafia le mele atupu e mawhai o nga ola e fo isi au whanau whai fo ini la tu te to lua mawhangau ia o ngikanga ka popole fo awa o le popole o le mea e mawhai o na pipisi atu
isi tangata so le sili la o le ase mea e te tau ona e whaia ke ai le popole whai mai le tala kuspaia ta talo a e popole whai mai a aua le popole a e te talo mai mea umala mai aua nei popole o tau i se mea lawa e tasi vai ringa o mea umala o le olanga le ngei a o aku ia ki oe a oe ki popole a o le me te whai ta talo ma e whai loa i le tua le mea ngai ki popole ai al me tau ngai ka ngai whaia o le matua a o mai le popole ia e loa o nga e tau aku i lau whangau le me ki whaia a popole ia wa ai lau whanau o e tangi le tua mai whai le tua e whesoso ani mai a wai ola e fo i latou a o fo i popole ia te i latou wala ku i loa le me suru whai ai e suru whai i le tua i le tatalo le tua whawhitai so ani se o popole le nei aso ia i loa ona suru whai ia te oe whawhitai isu amen. Vai ta fele fi
whakamali da vani ma jewel to loi le ding vai ngola woli ma le pese a pese vai tafe fi mali to bulungan to ile tanto pulkalamena ole lu jamule so be o sa mia e sunga il Fiafia pastor la faile ko pole Assembly of God I lano I savai ya mo e ma le ria woli la to mo si siona from ponga ile so anta ba anta to woli ile lo famalanga le ole tu o le join se fulu ma le valu ma la familu to anta le o tu la e lua o e sauni malanga I Samoa, maratua loa le moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e luse fulu pasene e pa uma o lalo ai te toki o Taavale pe a tolu pe silia to fo iaso e te whao ngai na iso se Taavale e mawhaiora pikile Taavale mai le malaiva lele I whaleolo po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe momoli e to fo I le whale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o loo iele tātou insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo iele wha mama ave Maratuolo o yele tātou account New Zealand pe lafo sa ufo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga lau credit card e whaantino ai le tongi ina o lo sa mori si whaantalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po no mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha matalo sanga e transfer o I le moana pe asesiane I le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou ubenata whaelangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupaanga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi I Samoa. O fia maua sau Taavale po sau piki apu, ai tong I vai aso, lua vai aso, pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua tā pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. A Chic Homes Limited. Wale taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. A Chic Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. A mataile a so mo se tae au manuia. Lewa Joyce full maleo no minuto na tale o link July tasi o da tu ya tanto telefone ya matalang chalong lang ana perintani on na tali ya leo tanto filo inga ile soma le fionga ya lilu mayava magina vai e mo timde yo ni sire on tanto fa silanga le uto do mai le official radio Samoa ya wala vole long pu yeling yo lo topa ia malo to mamalu Ili si fo fa moe la va pele ona fa toluina I le nei yaso e po le rifo I masina o mati e po le masina fo le masina aprila le amtolia e le aso antaiao fa linga mo mua au de ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filifili e ma wai fa penga o sa moi sifo tutuila ma manua o risi utala tu o Samoa o alanga upu o le matafa yo le matai e le whainga o whala vrave pe o wha I poiponga ma liu leo si o singa o ainga pe si le wha inga o paolo o si I wha aloalo wha langinga o e kalisia ma le tele o le ngangana o wha alolonga e na o le fitu se folu tala le tau na lo visual radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua antuai e a Saulo Minga morisi wha mtalanga wala au le lua ono lua tasi lima I watolu lua ono lua tasi lima I watolu pe tunga yane e le tātou penga te whai langi nao le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz O le isi tātou wha silsilanga leo tonu mai le divaenga o le awauli o le wha silsilanga o le ainga sa malanga leo. O le atautoia le potala o Samoa wa o le atau tofi.
Whaatulou fo I wheo I o le tala le lei tulou lava. Ai wala wantu ma le whaanoalo tele I le paia ma le mamalu o suli ma wheo I o le tātou ainga sa malanga leo o I matau tu le whanga o lo a fio ma lala I au ki lani New Zealand nei. O le a whaia le tātou whilo inga I le stona I nei a so whao a perila pe a tona iai le a so maliu I le tuantusi o le tasi pa tolu Ropara Avenue I Point England I Glen Innes. Ma e mo mia lo tātou au waa poto I le aso e amata sauninga lotu. So e lava ma le tātou ava o le whilo inga. Talano ina ma tā upu. Ia ma e whaita I le tātou whilo inga. E morisi whaam talanga whaam so te iane ia le tātou numera. O le olua tasi, olua ono, fitu o I wawha. Olua tasi, olua ono, fitu o I wawha. Wapatailo senia e sua pisa o sua vantu lala, sua vena moiali I le sina, moiali I whaafetai, vai malamalo le moni, vale vai malamalo talanoa, ma vai malamalo yopu. Ole isi an tātou whaasilasilanga o mole a inga sa peta ia. Ole anto ia fa mai ne o tailo loto o pa ia mausa fainga Samoa le anto tofi wa o pa ia le popo masa ele avea e tu mawe o ile fa vau tu low na lava ai fa pito nga fol nei fa silanga ile ainga sa peta ya e fa ilo antu ole a fa ile tanto lotu ole ainga sa peta ya Ile a songa fua so ono a perila lua filuono. Ile se fulu ile taiao ile malu manu le whakasa I o Tahuhu I au ki lani. O le toatusi o le 5 Valu Station Road I o Tahuhu. O le taimia whaiai o le se fulu ile taiao. Ea ai o le afo le se fulu. O ile ai. Se fulu ile taiao ma popo ai. Afo le se fulu a mata le lotu. O lono winga tauna tāne se fulu wa levana e o. Ia maula e mole lotu. Tau tuana sau tau langa mole tātou lotu. Ia malau tai ia wale tātou tau maftanga pe amai ale lotu. Ia alo whangia le tua tai e jielo tau soi fua maso manto wola. I lea aso wanto whaina. Whaia male ava male wha anon tele wha tai alo seinia. E matila mose kalati. Ole tai fono mole ainga sa peta ia I au ki lani. Male tātou whaasilanga muli mole ainga I whaletoi I santu paitea. Tolo Samoa I lau whaafunganga a ole nei whaasilanga. E whaasilintonu lea I le maafutanga alo matama whanau ala tātou ainga I whaletoi I santu paitea. Olo lalama papa au I so seitu o au kilani nei. E talo antu whaamulmole fia maua se tātou whilo inga I le Australia nei. O le Good Friday lea le astolu o le masino a perila lua filuono. I le tula tasi lea woli o na iai nisi o vaenga tātou te fia wha so ai. E mai se fia wha tonu wina ai si nisi o a tātou fuafuanga a wā ia o tātou tamā malanga mai Samoa a o le tua le tātou maftanga. Tusi masani o le Valu Lane Road I Weymouth I Manurewa. O le numero o le telefoni mo so ta inga o le olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. O lua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Pāptaiolo seinia e a sianta nu au sala ma lau tafi sina pati te fono o le maafutanga e ale a inga I whale toi I santu paitea. E pe ona tonu mai le tātou ofisanei le tātou whaalinga le nā. Ja, o nisi nā whaalinga leo tonu mai le tautua malaunanga le Radio Samoa le riva ingo le awoni na watoi se fulu minute o na tā leo leitu la e tasi. This is 684 originated. J-Zone. Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, papá pasa lue, mamá pasa lue, Pepe pasa lue,
Mami pasa lue Fai mai e me ia ku I Ai mi ngoi mai I o O le sie kuso le mai o le sie aso le suo Fai ngau siva Fai asi masau ai le lilia Se e le mapeva ai fai mai e le ila sa le ku Siva se e afu mafulu Siva se iau le fale ke kango Aku ilau kanga wafu Fai lau lue Lue se lima mafola le au siu Lue se e kapa aku ile I ofi wale kwe mu E sa le sila Kalingi nga e kinga nga Ya e mimika Polisi mafaa mama Faa susuru koe faa I ila apa I wakangu Koe e lima I runga e koe fufulu Se sai maloka mau Ngei meangi wa koe mamulu Se lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga Ase lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Papa pasa lue, mama pasa lue Pepe pasa lue, mami pasa lue Baby balo lue mami ngawe au le lei Ke leo fui I le kalapu sunga aua le te ei Sawe lue mai I Mai kei woso le kamama ave le kenge skula hi Seki ale lue mai le mea Oka lo uhulu beka wawi ngava lea Chiki on the floor e a wao leva bea Lango kenge mai le moku sole oka sela bea Lue mai lau kingo mai lalo ya Umai lau lima se yau kango akwe milo ma Wangau le happy lau ke pa a seki ya Apai wa oba ya I'm sorry sunga lue ma Lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga Ase lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Papa pasa lue, mama pasa lue Pepe pasa lue, mami pasa lue Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Io e mamma fai sau lue, papa fai sau lue Ia malua fa lue I fai lava I nai le tautua malau nangana ale o mega kasi le lua se lau Cavendish Drive I mara kwau leo whatasi mai ele fionga ia lua manavai po le whatalenga ia tongi sia Pio Wilson I le reivaengo le awori ia ua fui se tanto li poti mai le lanto tautua malau nanga patalo whantu ai lua manu malo le ngā lue malo le wheo le whaiva Ya, dengan Fiafia Mai dengan famtai fatalo fatu foi la suma le fatala. Ya na foi por le trai for data por Calamir Fiafia Mai. What for anga Samoa mai tu fal ne kelope. To tonu anke roa, to tonu tato la fanu Samoa. E fa pe foi na tato uso I sai. E tu mila manua. Ya fatalo fatu la sunga ponga le po e bai maunga. Ya wa foi tion matua ya tu fai o matama. Yo ya tena ne foi pa ia tel maurunga fa tolu fa malo se fu man mia fa malo le toma sai ni tai au nei tu la le ulia ponga mo ala I lo fionga lua manu io e malo le fai le faiva malo le tangwa tai ia fa malo lua tu foi ia io le dai fa pe ia o sio uso ia titia le lua mafuta le ia o ya sa le okay ese lo con alo que alo pa la suma ese vole alo que alo que tia ta bi me tia o pa que ia ni tal ta ya ya le ma wa tu la suma lo so ile choki ni tu la le o yo al stili o ile ta ma uno bani ia e faingo fiele tanti ai e fai foi oi ia lau fa te tau pe mo I ma fa ma o lai tu ngia nei fa la fa le ainga e ana usile tule ye o la me ki pisi fa mai ia ngai foi ki si le fiari fonga mua o lau ka mai ku ko ia no fa tule nga ko ngi ia ma wai sa ia si au mai so finga o la ko nga ko ole ku ele uso ngi ia so tangsi ko foi de da ver pisa foi de la verdad se fue la pena de esa mai wo is a lake of Ness Te se nada al parte o sa la cool ele avo ma coco ele fe coco al container mai se furu pu Samoa sa iluma Ya pero tu la ngala to yo to si show foi to ai yo vai o ma fo angal to o le afa el vai afini ma to so ma to o pensa bai bot pilingumu
Yo, penga pokola ngai to ele ye te de tunga te. Ai apa pe ngai ngai te a we to apa tunga ba penga. Yo ta mo no me. Yo. Ia talosia ia ole o fa mo ngana lea nga ia tu ia ono ni si fo tutung ia fa le ai ia en talosia o yeisa na so soan ia elena ole isa o ele tala nga po la ufio ngel ni va ngole agu ia ngal pipi ia foi le no for me la fa ia ma ka wa apa ku yo ia panga ile ma finga ka mo e foi le pa bra mai pe fia me va ia esa le la man sa ngo na po ma bua ia ya tabu sia fa pe tu to ino to ni tu la ne ya sui pa foi fa plan fa ai ngana to via ai le nga pa pe la tu alta fa pa tu alta fa ke wo ko le nga ko le vai o le uso le wo o mai ale seta claro que pa no que lo pe uso ya o me le seta ni que wa na vez makui mira da país tipo panga la inga la tovia pero tanga la tovia pa wale mea wale fa la vela ve foi mea lo ye to ina ki wale lo se mea yang fa pe foile ye o lenga ui mea irga ka fa pe kai makua pa wa fa singa la wa pero tulanga lenga pero tulanga nga le sa foi le usonei ya taro sia pa ta foi ile foi tulanga nga le usonei ya ta fa pe na sa ngai le toto ale le pa fa pe si toto vole toto e tu wa le la unha ai le nga ta si toto foi le toto yo Ko mai miro mo sa ole ko nga lo ka fa ya kwai ya sei ko ka liu mai langa malanga ile so ata ya no foi sa ole ya polar ko nga ko nga ku mo ile so naf ya entongsi ma no nga lu ma no le fe fa ta yo le wo mo le tanto filo inga ile ni fo ya so mo le to ya so na mo le ma sino o mati ya o lumana ya le tanto ma sino fo ma sino a perila le wo palasia ya ilona amatanga le tanto e seta o le ni fo i sanga o mai so finagalo la manto ai Julian to le ni vai ngole awo ya ngangala fifi mal ngangal fa tai tele la vai la sunga mo o le matom do fa o le ni tu la le ta ya le bi ingala me fa ya tele ki ina me lo su ya pa peso mato vole su fu man bia a so ta to tinu la mo Samoa ya le le ta to felio mununu ale to no ai fa tai tele la mo fa o mo le no e fa ta lo fa fiscal ta to falta vale ya to tu fa lo americas ni tu la le uri ya o la si le fia Samoa ya fa malo se so mo dia fa malo la ba so la mo dia Samoa ya mana tu fa to falta vale wa mata wa ya wa mapaina abia ta to falta vale tom ngilo wa ta la ai abi sa mo le sa o mana o wa ta to ai ngai Samoa ta pa pe di pu pa pe ya na su mo ta la mai ale ta fa so itu langa ba pe o la ba e o no mea le tu langa la to ta ya fo e mo le full time ya le fu ta la angal so ta to ya ni tu ngala to ya ia e fai lama so sangi tong sia ina ia mautino ia mo ta vale mo Samoa o ni si tu langa to ta fata vale ia na wala si le fia e tele ta vale fai lo si filinga pas mai matala mai au ia to tel foi misi na tel ta to foi de last week le foi no si ni tele i to yo high ace foi de school on for o le la mo ta to school on for high ace pa pe ta to vi na caravan mo ainga to tele e mo business like tipo ia rental e po tulanga po ia bisa bia ia tanga la po ia da o bueno au tin sino tato atino ia tulanga pa pe se business ia le mo eta to pa pe tato tensira to era high ace le 11 pa pe fo le iba no 4 minivan le eta to Toyota Wildfire ma le Toyota Alpha Atina le fuga to minivan o le Nissan Serena fa pe vuta to Mazda Piante me fa solo mela to pick up vuta to huge Toyota Hilux Full Ranger Mitsubishi Triton Mazda PT50 Nissan Navara Mai on te tuna nei ta bale yo na for tele to pick up we terminate 4-wheel drive if like lava here 2-wheel drive I tell you 4-wheel drive
Ia tele ta wale faila pipiringa Samoa mana tua. Le ta to tolu to sanga le manto te for e tau sielo sa pe ava pe. Mo ta dia la tal sanga segil con kamati tolu to sanga le istalaina la ta vale fai fu le omeka. Fai for the ball finish la ta vale fai omeka fai fu mo tolu to sanga e fa pe foi le sebe fino ta vale. Ia tolu to sanga foi te mo wan le sebe. Therefore, it doesn't refer fee. Yeah, I have to limit the balance so se to ingat bali and what for the refer fee or that to pick up. Ni situ tanga situ mana mai Samoa. Ya su mai mentala mai out ta faso. Yo e mo ala faso tong sia yo e me ala mata finance ona o tele mana fa panalo so fa Samoa mana tua. E Lucia points papa pe for your information. E lei fa no bol ne mano. Ya for to in malet. Every time we get inquiry e Lucy point la credit profile o ni sila fai numbers for ele la credit profile for tuanga to sia ma anga to eta to e mua fa so tong sia to e me to finance ai le fai lo fai uma fai le tal sang te pa wa le fai ngol sang e ni situ langa firma mai su mai mata mai au le lu sala ke meni stripe ni papa to i man kau pe fai na bal almulta le 9 ole o iba lua fitifitu lima balu tasilua o iba lua fitifitu lima balu tasilua ala te pon febe ai ole o lua tasi papituono lima fatasi o lua tasi papituono lima fatasi mania tela paso sang Samoa ya pamania de tu yo fai balo filima fonga moa ya moso finangalo ya wan lama to tuino taso snu ya mo temnei pato papa tu foi tu so fonga moa so i foi ala fionga ya lu vai pol telenga ya tungisia e pe ona e fa fonga tu ye lana tu tua ya mai le au nanga pol fale ta vale ale foi o mega cars lu se la Cavendish Drive e Manukau o ante ala ti ala July ta si mai le fa fonga ta tu telefon le ngana peritania matala i ta longa. In this update, Labour's leader is telling his MPs to be cautious around petrol use as Kiwis face pressure at the pump. Chris Hipkins has talked to his team. So the message I gave to our MPs last week, particularly when it comes to inter-regional travel, is I've just asked them to think carefully about that. Hipkins says fuel concerns may prompt a change in election policies. David Seymour believes there are key lessons from COVID that can help the government manage the fuel crisis. Speaking to the Wellington Chamber of Commerce this morning, the Deputy Prime Minister says it's vital to balance human needs and respond early. Tobias McIntosh is there. About 100 business leaders in the capital are eager to hear how the conflict will impact them. Seymour says New Zealand's in a good position to respond with fiscal discipline and common sense and maintains there's still no worry about supply. He says the government doesn't want to get to the stage where it introduces restrictions on fuel, but it's better to have a plan you don't use than get caught with none at all. The Housing Minister has again dropped Auckland's minimum housing capacity requirement, now to 1.4 million homes. Chris Bishop last month announced the initial 2 million would fall to 1.6 million after outcry from Aucklanders about the potential for overpopulated suburbs. Political reporter Troy Matic has more. February's revision was hoped to be an elegant middle ground between letting Auckland grow and addressing resident concerns. The second drop comes after continued concern in some Auckland suburbs and from ACT leader David Seymour. Bishop says he expects this will finally bring consensus. A Blue Bridge ferry's been detained at its Wellington berth after more than a week of cancelled crossings. Maritime New Zealand detained the Connemara 10 days after a technical fault was discovered. Lachlan Rennie has more. The vessel typically sails 4 times a day, but hasn't made the crossing since March 21. Maritime says the decision was made after an inspection on Friday, and there's no clear timeframe for lifting the detention. It's not clear exactly what the fault is. And that's news. To sport, and Warriors co-captain Mitch Barnett has broken his right thumb and could be out of NRL League for up to 6 weeks. He's had surgery on the digit after suffering the damage during Friday's round 4 loss to the Tigers. Defender Francis de Vries from the Auckland FC will be sidelined for around 6 weeks after injuring his calf in the All Whites match against Finland last week.
And the New Zealand cricket selectors are keen to see more from left-arm pace bowler Thomas O'Connor before thrusting him into an international environment. The 21-year-old has grabbed headlines at the back end of the Plunket Shield season, taking 27 wickets at an average of 14.40 in 4 matches over the past month. Regardless, coach Rob Walter says there's no room for him on the New Zealand A tour to Sri Lanka in April. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Over Samoa, waulene yo kasutialu, awal suya ngila wale kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vivela A.
motiva ai tau mawhai lava o pole tatu no o si mea mangu mangu e maua file mu tau ina ia hui masao le whamo e moe mala siri au tu au alo ala whaiva I whanga tama tau ina ia manuia u maula asana maula umalava au mateu ia mateu a ia whai a mawhai o mamana aua e te whaavai vai a ia mana Samoa lau tapua inga me ona talo lua tūna mawhatai lo la lo whaiva o se whaiva tapua ia le mea moni e o e manuia tau ina ia e mana toa loa tunu pele male tapua inga ia polo tino a e mala mala ma o mata o mamana ia tafe tatou ala manuia o la asana tau ina ia e mana toa loa ta whaamai ia whaamua mua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua awane I o ta whamoe moe I le malosi mana tua au na lea tua lo o puno mai tatalo mo so taui Sunga o whenga whakau e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moai ta avale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Wa wha I lo mai ila official le tine mu ma whala velave tutupu wha fuasei. Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu. Mai le se fulu luanga I le tasi le awoli I le awoli o le asoa tai au. Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai. O le whautuanga mo le tōtele I a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha ia awa le tūla fua ia. Mana tua a whai e tūlai mai se mu ia vave alu ese mai le whale ma vili le tasi. Asia siane le I tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa o e malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asia se fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval se lau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana.
Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo. Ole Jamie Gola One Chile Radio Samoa le Vangola Woli le Use Antias Fulmaleo no Minute Butane le Tula Tassi ya Fiafia Ganga le Vangola Wod. Ole fo iwa se mai al sa le fionga ya lilo mayava mina vaile suyo le tanto wala leo. Tau ina long tumpa ia malong tumpa malu Samoa male la langi atoa. Ia wa fo I se tala le tamai I mata upu o la walunga I te tonu o le tātu o tado I le nei fo I vai aso muli muli. Ia o le masina nei o mati I le ngantai leo le amatanga foi. Ia o le masina fo le masina o aparila I le aso le a tai au. Ia fa tala fa antoi le ufionga le mayava ma lo le soi fu manuia. Ia male langi mai nei vai ngō le tātu polkalam. Ia tala fa atu lau tau whafonga mua. Ya, malo fo ile au le leili nei aso matango fia o le alofa malanga le o le atua. Ya, o le alofa lava o le alii ya o mwhai un tata o maua fili mu maile nei taimi e ala le nei pol kalame fa talo fatu ai fo iso tata o tunu. Mafuta mai au te roa le ngatai lea ya o tunu e fia lalangi o lo mawhai o na maa waile nei fo pol kalame. Ya, tata o tau whai vi. Ia le alofa malanga le o le atua o tata o loo vai lava e suloltino ia tulanga matango fie o lana tausinga alofa ia I tātou uma. Ia I foile langona o loo solonga manuia lau tiutel nei aso lau tau whafonga mua. Ia tātou te tau whai wha mano lava ele masanin tātou whiloa I wha penei. Ila nei teimi peita ia o nei suia inga fui tono le au nanga a le tātou wala leo I nei ia o lewa tātou maftai le riwhaengo le wauli lilo. Ya tonu ele to pomala ele tulanga pe ona ya inicio I unga o fa sidonga sa fa pele ona fa tonu wina ile nava ya so tona yatu ya maila ile so tofia so fuile se ia unia maila so o ani vaenga o le nasa e anga ia tu yai masa e awai ya masa e moli mawina fo ia wale fa lang telena mole si le fia male malama male manga funga fo ye o le ang mai mo ia pale male pa ia male malo si tatu tonu illa lang ya to fa mo O le mantua foi o le ana ta la noa la stofi I ala sfraile na tō lau lau elfa ai unga foi le sa tali esio tata o tunu. Ia o le alava o mai le soile I maua mai le written decision. Ia po o le fai unga tustusia. Le fa pea I se lau ia lau pepa e tui la mai le fionga altamente tai whamsino ia talasa ato sa anga. Ia o te ilo o manino sa moa I te leo I tu. E peifo na tui na to le fionga ia utanga vai ia mātala noa ai. Ilana por kalamil tayau. Ya au lava ona failo el ta por kalamil tulanga foi lele na ta fai maile fai ungal te mai tai famsino le asolia na sferaili. Pe na summarize ya olona winga na otomai ya nisi tulanga na ia manatu ane tsawa mo le failo el ta te watunu. Ua fa maunia ya nisi o son ngatu la fono le ali o Samuel we pe ona to laulau. Ya ua wha maunia fo I se tasi o molianga o lona to urua o sivai. E pei fo I ana tō laulau. Wha maunia le wha masinonga. Wha maunia fo I a nisi o molianga o tamaitai o lise. Marie Schmidt. E pei fo I ana tō laulau le asfareile. Ai ua whale au ngā ina uma molianga o le tau mawhai e tau pule pule. I le tūlanga fo I lele na whaatino na tangi atu ai le ala le pule e whaatau I por kalame ia Samuel masu e ai. Ma wai molianga o le conspiracy. Tam whaile e tau pule pule ia son ngā tūla fono e whai e tala le moni. Ia whaasanga I le alipani mia le fionga le alipani mia le sunga ia la ule le mali e toa le watea pola te vau Fosi Schmidt. Ia whapea fo I le fionga fpulea I pai matasua. Ia o le tō whaala vea li o whaatau malama au ava. Ia o I lātou ia o lea ua whapenao na whaale au ngā ina uma molianga o le whauwhaunga lea sa whapenao tu ina tu I whamasinonga e mō sana whamaoninga I loilonga o mau. Ia o le au te lenga lava o le summary o le tūwhaatisinga po le tūwhaatisinga te me te whamasino. O lo ia whamamawhai tu nei o I tu I le mafuaanga o le investigation. O ala na whaatino ai so e ngā malu al malo. So e ngā mua lua whelua tasi. Le na whaatino e le team sa tai e le whiunga I asuao
junior va lotu ia sa oversee le sunga pali I Mona Lisa te keti ia se suenga la lua felua tas o se suenga lua felua tolu ia le sa to e tu ina atu ele tofa wa pa aulo ngoi tino Filipo o komisino le taimilea ia ile tofa tu pa I sapani le le malfanga e na te fa tau taia le suenga lea e te tilo po ia se si me foi le e ono fai mata ita iala e toe o ai so ina mata upu le mali watu ya ai ma wai lo la ina ile tu lang bana fa la uma le history le na le case Nari. Facts na le case ai ma wai lo ina ia le anga I mai tonu o le fionga le palmia pe ona ia fa tonu ina ia le komisina ia manga ia toe lo na officer pe for tatu tal no ai taimia fanga solo le case le ia fa pena foi na mai ele mo ma Samuel mo fa mai mo maulea ma tangata le wa ia ta watu tangata tonu na mali wa ia tu a ia sale Italia ina le o taimile na male Italia ina le komisina ai na fa tino ale su enga sa to anga ile officer ia la ta inga ale fionga ale to fa tu pa isa pani ia lena nga ile o te fatino o ina la le ia la pe e fa mala mai ile fionga te mete fam sino pe ona ia le tulanga fele le o le su enga muli lua felo to e lua me na nga I fai su e po o aina mali wai ia tu au ia mali su enga muli o le tilo pe e lua me na fai e lua o le tilo le I tua inga foi e fa pe na ave e le ala le pulele la amalo si a Samuelu e fa pena ona tangata vale ina ia la au le mali toma olo le taimila ia au mai loa faili poti le fa maunia ia tu ina tu leo malongo loa e le komisina ia le fionga ia la au le mali to le sunga ia la au le mali to taimila ele o fa maunia mai le se tu langa foi le e ono ilo ai e sa o ia tu inga ia mo malo ingan mal maka upu ai langa ia mai lo lunga le por kalame al tau ia ia le moli mau Samuel sale wale ai lo se me mau I so ngale leo ai sa wai lo lunga na le ala fa le anga lo le ala le pule le na la yo na mafu na avele le mata upu o tulanga fo ie la fa mafa mai le fionga te meta fam sino la no fa inga eta one notebooks ale leo e ka ua le ai le system ma le ala fua o le whaatinonga o suenga. Ina ia mawhai ona tau mawhai wha maonia mo le mau e watu le whamsinonga. Ea, mai e lola ma le fina ngalo le tamaita I whamsino. Olo o e whaapea upu. Olo o tu mau lava ia le tofa le ala le pule. E wha loa lona innocent. Lona mama mai tu wa inga uma ia mamea ia. O le taimi loa la lea, wata taua I loa. Pea umal wha pele I taua ne ai, se manatu. Wata taua I loa, nito sa ili le mafu anga le mali watu au. Ina ia kilia le ingo o le ala le pule I le tunanga lea. Ma kilia atu ai maisio o members of parliament po ila atou. O po ila atou o lo wha pena o na ta uai I le mali lea o tu au. Ia peila o le tūlanga tonu alna lewa o mai ele tamaita I whamasino le nā fo I lana whai unga. I le whai unga le mai aso ali I whonga mua. Te le whai unga le tamaita I whamasino o tāpena mai lana whai unga tustusia e pei o le o tūlanga na le sa whamalalau mai as a summary. O le au te linga na o le tātou whamsinonga le. O le au te linga. Pawana mea ele I whamalau umai le fionga le tamaita I whamasino ia le tele o mea. Ai o le tūlanga paila le na summarize. Ia pe tu whaatasi mai le whaiunga. Ia nā lai mawai la ia tala ia le pe i ona u whamalau nātu. O le saunoanga ia, mana ia le saunoanga mulmuli le fionga le tamaita I whamsino. O le tūlanga foi le o lea na tau sanga atu foi ia le vaenga le prosecution. Po ila tau len tūla I mo le tū leo. Ina ia overlook le court.
Ia pe whaasopoloa sila le ko I le tūlanga whaile le notebooks. Ia. Wanga hema kele le mea lea I notebooks ma mea wa whaingoa. O audios ma mea ia nā watu. Ia. Inga ia ma whaamaunga. O su enga. Na makua isa mala le defense le kaimio case. Ona e tau whaina ia whale au ngā ele maulea wa iluma le langa malosi le maulea wa watu iluma e leo. Ia ai o le whamatalanga la le fionga le tamaita I whamasino. O le tūlanga whaile le sa whaatangi atu ia le vaenga o le prosecution. Ina ia overlook le court. Ia pe whaasopoloa le sirisila le whamasinunga. I tūlanga o notebooks ai mai tau ia le mamafa o le mau. Ewa wa iluma le whamasinunga. Ia ai whai mai le fionga tamaita I whamasino. Ele whai ona whai le whamasinunga sa mea whapena. Ia ma whapea mai e loa leanga o le matanga luenga o leo. O I lātou ia lo o ngafa male saunga le mua le tunu nei. O lako basic resources lava is to carry their duties with diligence. Māri. O whamatalanga na whao ngā la ta iala ia. Ia o le peila ala na saunanga muli na. Tilo la ia I tūlanga lea. Ina ia mawhai o na whaamama e pe ia o na ia au mai. O le tūlanga whaile leo lai insista ia wa mama ia le ala I le tūlanga la. Le wa mama le defamation na sam ngau whamaungia. Ia. Whamaunia defamation le whaleanga ino le ingo o le ala. O le su enga la tu au le maliwa tu au le lawa whamaile le whamasino. Pe le ala ngatau na amatai loi I se su e ina o le mata upu le maliwa le tamaititi lea. Ina ia whamama ingo I la tau lava lea lo ta ua pe la le tau whale ala le pule ia manisi o tatou whaipule. Len ta ua mai le taimilina. Ina ia mawhai ona whamama mai ia fo itu ua ingo o whapena lava ona lau manu ia solo mai I lunga o tatou penga te whailangi. O le tūlanga lana na iai. O lea tau tūtuli ato wai pe e sufi mai o tatou ia mātou e niso tangata fia mo lianga o Sam lau whama o ngia fia mo le e mo ia lena mātou whalongo atu tolu pe tasi pe lua ia isi defendants ai le leon tatou tilo le written decision ia po le whaiunga tustusia ina ia sa o le ma o mea ngā le ese ngi kala whamai fo isi e lua ai whamai isi e kasi e leanga I o le nā mea alma nei o le au mai le o le whaiunga le nā ina ia mawhai o na sa o le iai o na tatou li poti atu tusai fo o tatou whamasinonga na o le tūlanga na iai le au te lenga na fo I whaiunga o lewa o na tālia so tatou atunu. Mano wau taia ni lo maiava o lono winga la o lewa te tala la no fo I lele I vaenga I ta ua private prosecutions fa sa mai au ni te wase ina ia sa ilia I loa la po ai tonu mala lea e afo namali wai le sunga ia tu o le sa o le isi la sanga le o le tatou anga I entoi e fa taule le unga le whamsinonga Of whatever kind of o wala umai whaionta susuan ta o le saunoanga le whionga le tamete whamsino pe le o le taimi la le nei wala ngā tau e loa. O na tau susuan ia nganga umaloa wai atu saunoanga le whionga le li palmia nala au mai leo e tau lima mai ni usile e whaial susuan ngal mta upo le whonga mua. Lele ma lo fa tai ia a faila o le tulanga na lo no winga ia ele umaila I le tantu mata upo le nei ia lilo mai e fa wa pe la vala se ilonga e fa mau ni pe mau po hi tonu ala le na mari wa ia le sunga ia tua ia o tulanga na e tele yo me sa tatou fata tali fo o ia ke positive no positive we a factual case I was inside the court the whole 2 weeks. Mari. And for someone no lenga absorb umai loka mafau mea umama moka whalongwe. Yeah, ole tūlanga na ia ngā positive aka ika ia o facts o le case na umai leo. Well, e tato te o fo I process ia leo. E fo I cases o lo whatamala ile tapenanga na leo. Mari. Hei matau pe le tasi samta upu. Ele tasi samta upu funga mua. Tell ta polo o lape ai so enga leo lape ia ana o nanga le o tūlanga o le whaanga solonga o le susu enga ai
e ai whaere si kei salwa i nei ia. Na tala whaile lo ia sa tula i mon mtanga luenga leo. Ko kiki a whaile hearing lai su e ale exhibit, le record, o le pulfana vai ane alfa funga me Samoa. Na mafu ai na uti mama liu le tangata. O le whatamala fo ia se su enga leo. Ai na abatu alfa masinonga. Na nau mai elfa unga leilanga lai tilo alfa masinonga i leo ngaonga le sol tula fono. Ma le tatau ana whamao au noa mani masa salonga. Ia o lea la ua au mai fo ilfa i unga le tamai tai whamasino i lana tilo le process na whaatino i leo le suenga. E le o mawhai o na whaamao ai le mau i lona tūlanga fo le au noa mani masa salonga. Lea wa lai o na sao ia i la tau ia na whaapea e a whai o i la tau tonu ia sa whauwhawina le tūlanga pe o na whai e Samuel uma ma ave fe au le mea atoa lea e pe o na tātou titilo umai e i le wha masinonga ia ma le mata fo e pe o na tūlai mai whonga mua. Ma lo fa tai le lo mai ava a faila o le wa sa no mai le fa masinonga fo i le o le mama le sua fa o le ala i le pule le i tua inga e pe o na tua ia e le sunga ia Sambui. A tonu lai ai longa e alanga tawun toi anga i le fionga fo i le li fai pule. E toi e whaia se keisi, wa le la wanga i antu malo le malo mai ni sila nei. E whaia le su enga po ai tonu le na mafuai na maliu tua. Ya, awa pe yo le tūlanga le na mafuai le tango le legal issue lava ia. Tilo i tala ia na au mai lunga i Samuelu le. E whale anga i le so le tau le iau o le ala. Le ala la u wha maongia langa defamation. Ia, le ala u wha mamaina le tūlanga le aisea. Langa foi lele i maua le kakanga mali wai kua. O le ala o tātou i le main point, i le main issue. O le mea mafua anga uma. Wa whai ei nei mautala wa lenga ku le mea au tū o le maliwa tū au. Ai o mai loa whai loa kala i kua. Le ala walwa i le ala avelana tangi le whaaleanga o lona swafa. Ia, o le tūlanga la le na. Le ala la tilo tātou. Pe o mai la ia leo i e to lima mai New Zealand. Oi kongwa le la fasanga i le kangi e masalumia i le maliwa tū au. Then we go back to the court. Which is olo Fiafia ngasilia manga ia kid. Mana ia tele le tūlanga le wae e alanga kere kala o le i loa o le mea au tū le ane tupu whalablawe po oinga whaia. Ia, le ma lo fa tai ai elena o le ala i le pule le na fia i le mata pule a lilo mai. Ono le fo na ta wai manisi o le malu le tunu le tua ia i le mata pule vale tasia lilo mai. Ioi. Na tua ia po to lupe. Tu ia va ele. Tu ia la aul. E man ko sa umai ngai lungo me ngai fa sa longa ngai makua ia. So ele kako kirkila la fata tonga leo ia mai ni sila pe fa le la ko la langa le investigation le. Po o ai ko ngale la aver ko o tangata ia le na lau man ia mai lunga i se suenga. Fai ia le se suenga po ai ton. Ia wai o le tala le na fa sa noanga le fionga le tumete fa masino ia le ala. Na o tau fa fonga fo il tala le ala le fai mai. E mama ia mari mea atoa. Ia tatou titilo la. Ia po ai la le na mafu ai na tupu fala blave ia. Ma le tūlanga lea. Pe a fa pe ala e tau nuu le se suenga le wanga i mai leo ia mai nimsi. Le link mai lo fa tai le lo maiava. Ia tatou talia ia le fo ia la sanga. Ia pe a o le taimi e whanga solo ai e po ai fo i leo le a silasila i ele suenga. Ia wala val sa i linga o le ami o tonu e pe o na wha pui na ia la mata upul nei. Mai la vailona a matanga. Se ia o mai i le so. Lilo ia o le whai mai au e antu le tātou whaamasidonga. Ia manisi fo vaenga o lon tulai mai tono le tātou tunu. O le aso whina ngalo o hani mata upuna tulai mai i le aso nafi ma le so e aon sila fia Samoa. A whai o e manatua tō manatu whonga mua na tātara noa o le aso lua ana nafi. Ana nei. Le aso lua le nei. Ea o lea na tuu mai e le whamasinonga e tūla i atuai le official AG. Po le official lawyer si. Ia. Se yo lātou tala noa i mata upu fo i lua i ana o mai e ave i le official o le lawyer si li lātou te ilo ina matilo i ai po amo li anga i ono whai. O le mta pule te sau no mai ele lo mai avo le mta pule whamasinonga o whenga paluta au. Ia, whamasinonga o whenga paluta whale ali tas. Ia.
Lelana lion na toi tula ia nei ia o lawa mua na whailoa ele official lawyer silil whamavaenga le fionga DJ. Ia. Ngalo e kia le ingoa makai skamo DJ. Ai asi DJ o le matau ai ngai whanlatai. Ia. Ia o le tulanga la le na whailoa. Ia ua whamavae ia DJ mai le official lawyer Silia Samoa. Ia o le vai aso lente nei na whamavae ai. Ia le lawa na whapena o na whailoa atu lunga le whamasinonga. Le lawa tula i e loa ia vitolina leilua. Ina ia mawhai o na sui le fionga i le lawyer Sili. O whainga malanga ia tilo mau. Ia o mata upu sa tala noa ina i le so o le whaatulanga ngā lava o na o le vaai le whamasinonga. Ua pei wa te tele ia whamatalanga latu tatou media. Il tulanga whaile o whai mai isi o le criminal matter le la whai. Le la o leo e koe investigate mamolia mai nis. E whai mai le tala le whamasinonga. This is a civil matter. Le mata upu la vai. E tio la la le whamasinonga ia ma le 5 o mori mau ia le itutula. Ia. 5 mori mau. Ona langa na issue mai pe na au mai el whamasinonga. Alato tusi samania. Ia a mai tusi sai. Ele iu sa ilava. Ole upuma na ia na sauno ele fionga ile. Whamasinsili ile fionga sa tusi matiba perisi. Ole tūlanga fo ilele ia respect. Ma uphold e tangata umal tūla fono e ala i polo inga al whamasinonga. Pataua. So stang Samoa la vai nga polo ai mangel whamasinonga o eke kula i lumal whamasingo sili le aso nga fuar ka le ivar ka ia o le mata upu le whatau ia mai e saual tangata tuloa mai langa o le ora o le polo inga. Ia la lau whai mai le tala ale al whamasinonga. Ia o le mata upu na e ki o le mal whamasinonga. Lona su e ina ma mea umalava. A e pe o le mata upu le sala wafe ta la lea e lo masalomia. Na whai ai se malienga i le wā o tui lupe ma tui loma. Le mata upu foi lea. Na intervene i le HRPP. Ia o lea ua tu mai i le official lawyer Silio mai e whai le review. Ia matiro o la tau e whai atua le prosecuting o le foi matau. E o ala li funga mua i le press release le na tu ina atu le lawyer Sili. E manatua mai pesa e silsila i e le sa fa mai o ai ia ngā ruenga ia mamatafa i a le whamasinonga ia ma le official lawyer Sili. Ia. O le tūlanga foi le funga mua o lo whamanino atu ai malo si angai tolu o malo whatawangai. Ia ma le matafa i lava ia ale au ngalue ia o le malo ma le whamasinonga mea mwhapena. E le fito i tonu i eila la tau ngā ruenga lean whamalam la mātu e le fionga le tamata ilo ia Sili. Ai peila o leana whaasau wha press release. Mari. Whaalau pepa o whaamatalanga. O le concern la le court. Whaila le tūlanga, whaila le wa. O leo mako i sala lau le media ma whai e whasala lau ngā le media. O lea la e pe e anga i le case lea sa whata. O le pe o le mea kongu lea wanga i le press release o le anga i le. O le mea la lana fesili me le court i le officer o le AG. O le mea o lea e anga i le integrity o le court. I le whaatinonga o le mata upu le nei i le mata upu sa whata. Sa whata po whale ali lilu. O ia whale ali tasi aka. Po la mo sea ia sa whata. Ia. Ia, o le tūlanga la lea whapea mai loa ia le whamasinonga. Ia, awai e tilo fo le conflict of interest o lea fo la sa o ia tatanoanga le whamasinonga i mea umai i le taimi au whanga solo le mata upu. Ia, o le tūlanga la lawa iai. O le wa au mai le whamasinonga ia le whamatalanga e tau o nā mai le lua vai aso i le AG o lawyer Sili. Ia. E o mai ai, ina ia mawhai o na lātou tal noa review le mea lea i le selaua wheta la lea na e masalomia e tūlanga whai lea na whai ese manienga awe i tua le matau. Ia. Ia, ai a whai nei. A le matau po le 5 moli mau ia na lea tūtūlai. Ia, e whia ngai ana ma le whamasinonga la tau ia langa o le whamasinonga na isu mai ana polo a ingai tūla ia ia moli mau. So, e lua la vai o le mata upu lea.
ia fa mo le AG o mai e titilo le mta pula se la wa fe tala Ia. ia mal fa masonga la tu te faia le a o le solua la se fulufa o aperila e toe tu la e fo ile official lo e sili ia tala noa ma le fa masonga le tulanga wa ia ile mta pula masala to fo i mea ua maua i le latou foʻi sa ililinga ma se manatu ia i le matau Ma lo va tanya lilo le ne ta wa fa ma vai le fionga ya le to fa nga DJ Fong mai le official le lo yisi. E to ma o le sama fu nga wa fa ma vai fa top top e le fionga i le lo ia. Ya o le na tu la il fam se donga i le mata pula. ia o le tulaga foʻi le fuga mua sa matou ia i le taeao lea na muamua avatu ai le mataupu lea i tanoaga lea ma le official lo iasi le faamasinoga ia ua teʻiteʻi foʻi le faamasinoga le tulaʻi atu o le fioga ia mitolina le ilua e fai masui a o lea nofo itua i tono le potu faamasino ia le toa faigā DJ Fong Ia. ia ua fesilingia loa la le asolanana fesilingia ai o le ala mea ua tulaʻi ai a o fea DJ gati o liga le makaupu lea mai lava le amataga sa fai masui o le AG i totonu o le mataupu lenei o lesi pati lea i totonu o le mataupu ia e fai mai loa la o lea e sa avaku le advice a le lawyer sili ia e tulaʻi pea ia mitolina mo le taimi lea ae iai la le taimi le asolua la lenei e toe avatu ai ia DJ o ia lava e faia le matau peta e uma lole na uma lole o wale ia ko e se fulmi nguki na tanoanga ia na uma lola ia le usaulo wale foi ma kus kala ka ke mo me o ka fasili le DJ fa ko lan me o ia o lan me o lan me no foi ia la u fa mala lo mai luma o le la e se me o tu fa mai lo ia o le nga uma lole fa ai unga le off record. This was off record. Wala ne on from talaina ole na ua. O na ufa ma vai DJ o na ua wailua mai le story o Samoa Observer ia le tūlanga na iei na step down na advice. E step down ni na ua uma le unga a fale alili tasi. Advice ai lola ia lea ilo isi le step down. Ia ai te ilo la ia lea ai wa sau DJ ia wa ai lava ia wa. Wale o wai fo inisi mta o pepe na ma o fo i wa ave ese mai ia o le ala fo la na le o matou wa ai to le o ave la na fa ma vaenga ia na matou to tal no fo le nei ti ia ni social media fm o le fa ma vai ma le official o lo isi so tu langa la na fo mo ele I lo ala ta to po ani ma fo anga I ai pa wal na fa mtalanga na ma wa ta to ia le media tu langa ta pula Ia, le link ia tonu stemi o mo na fa peleo na mo me ia se mafuanga foi le fa ma vai mai. Ia o le nei ali lo ia wa o antul sfulu tau sanga o lana tau tu ai tono le official le lo ia sili. Ia ala tanto ma lo ina isa. Mo e ni si vai ngana e ma wa le mo ia vai on sil fiel pa ia ma lo tanto tu. Ya sa walu le court mention le criminal mention. Ia. Le ta fight sa o walu ai tasial mta upu mo inkanesia ia kele yo isim ka o le faatulanga nga lava o le tele I latou ia sa ma mai I raid a leo a wato e faatulanga faailoa latou councils ia wato e tolopo say obtain instructions o afoingi o clients ia po defendant ia e faali ai po le ale latou pli o le ale latou tali atu molianga ia wailuma le faamasinoga o le mataupu lana o tutuloana fio le mataupu ia le sunga afualo Darren Mapu. Ia. Ia. Ia ma le tamaita iwa e tolu latou o afualo ia ma le tamaita I o Marie. Fanweli. Ia ma le tolua o Darren o ai Anasaini. Mapu. Ia sa tulai ia Darren mua ia mawhailoa mo lianga sa oppose ele prosecution le katala itua. Katala itua ngai eonga previous convictions ia po ona mo lianga mua le sa ia fo. Ia se mai mta apulento e mawai ni le reida leo. Ia se ivanga na ai le sento lua o Anasaini le sa talo sanga atu. Ma maua le ava noa e tala ilo itua.
Ai o le tula ia tula o tama tai o Marie man to fa Marie na mo mo ma fualo ile ma ta upu mo. O le molianga la lai lunga le whamasinonga, o le umiaina, o le masalomia le umiaina o ni au penga. Ia. Possession of firearms. Ia, o le awhangi, o le tūlanga la waiai, o le molianga, o le a transfer lalo i le district court. O le a ave lalo ia le molianga i lalo i o le whamasinonga whaitu malo. Ona ele aise, ona e whetau i ma le jurisdiction, po o le malo si anga whal tū la whono e whaatino, nita apule lalo i ole le whamasinonga whaitu malo. Ia, a le mea wa palai e kuloa la ia le lo ia amari, le sunga ia mangele leongi. Ia. Leoni. Ia, ai sua, ai whaapea mai le ofisa leo, e opos, e lautele talia ina le tala itua. Ia, ona whai e lola ia leo o whetuna inga, ona ole manatu o le lo ia amari. E kasi le molianga, le la ave la le district court. Ia, o le la tau fiofila na client. Ai whai mai e tala le prosecution. Le anga le ia iso o tanga mari i mata upu ia saunoa mai lola ia leo. O le whamsino le tau whalo au, Donald Grifflick. Ia. Saunoa mai, whapena loa, ona saunoa mai whamsino mwhapea mai. Ele eo iai se record I te tono o le whaila lea. Meanga o post mo leo le tala Marie tua, lua. O le molianga lea o lela awe lalo le district court. Tolu. O lea wa tau no nofo ma peo ia anasaini. E o ngā atu la molianga lea iai anasaini. Ile molianga lea. A lea wa tau tau mwhai tau fia ile. Ia. Na whai alfa I unga alfa masinonga matatala ilo I tu Maria nafi whanwet. Wow. Ia, o tu langa la na, e tu sala, ele o tala ina ia afualo. O tala si on tolua. A o tala fo I maltama ita I o Marie, wal o fai si lewa ta upu lea I tu langa lea, o lo te ea Marie, tu langa lea o sona umia ina o ni au penga. O fela le utu tu atu ele te wala wina o le mta upu wari lumia. Ia, o le utu atu for the next mention. Ina ia mwhai na awe lalo district court, no inga lai koe e mention lalo district court. A lea wa tala itu wa mai ai ngai me no fo ai ya ma nai al fina unga lo ia Marie e tu lang foi le la foi fina mai o le tau no foi o langa tu nai mato langa la e o le no fo anga o le la kala le o le no fo anga e o le me na tu poile oi o la kala no fo anga le tu poile le fa fitau ia fina wa tu lo ia ele ole no fuanga le tu puel fa fita uli ole no fuanga le ole no fuai le mother in law o Marie ia o lo ainga ia esta wana no fuai e se mai le no fuanga le sa fa pe ona tu puel fa fita uli wa pe o mena le e ma fai o conditions na o le tala itu po o ainga ia na pauna me mai fa masinonga le fonga mua te lo ai tele titi e tato e filo e fele la stoffi se tu lo wana wa ma o ti mai te rana o sile fia tata o te nul sa no ngale fionga te lupe pe ona ia na file le fasisilanga mal press conference na wa te tata media ya tata talia pe ia lupe ma unu tulanga mo fo yo fa o ia nei le ta paule mena o ma wan nafi ona o tino ata lupe le mfaina pili fa yunga le alfa msinonga langa electrical lalo tu la fono ai paule tu langa nai no o mauan na fi o lana ia tal sanga le wa no mauan na fi fa pe o lan tal sanga la ia ina ia stay of execution le fai unga ai se fai lo na ia tawa fia in fam snonga ya o tu langa la fonga mua pa una se tala no maua o te ia press conference but na o maua tala na mai tuai nisio lo ia fo ia tulanga o le tal sanga lea fonga mo le ring malo fa taia le mayava ai tele I taulunga ina mai le tanto wafo e le tanto filo inga ile so e le vanisio ilanto o le lava tu fisili mai e fisili tu lo fiong po fe o tanti ai le mata upwe au fi ai le fionga ia na nai ia le mayava e taulunga ile tanto filo inga ile so ia ole ai fata pe ana o ta wafo ia e le o te po mala e nim ta
Ia, wa o le mea foi a umina tu se mea. Ia. Ia wa kai loa kwa yo isingi le mea life le kupu ai. Ai tātou te tali maupea. Mawava iPhone. Po le ale mea le tuku mai. Sa whanga solo la fo ile so ngan malo wa uma. Ia, o nisi fo i tu sa nga i ai mo le kilia lele. Ia, o leo te iloa wa uma. Ai, o le whaatalia. Ia, se taimi fo i o te iloa la ai. E no fa mele fionga le alipal mia po le fionga fo i le sui komsina. Ia le tali o mea umalava ia. Ai tātou tali e pia. Ia lo soi fo manuia ana nai fonga mua. Mari. O lo fia fo elo na loto. Paule na o le mea ia. O lo whaatali pia le. Po le ale umi. Whaatali ele fai unga le awai. A koe fai mai o le fai sosuenga. Ia le wo fai atsa o uma sosuenga. Ia o le whaatali fai unga o sosuenga po le ale mea wo i. Ia mano fa taili no mai afa. Le anga e fio lo ale vai nga le tu sili mai. Ia ele le yala tu sa o la wo fiong. Ia au mai sa o ingar ka ko fa makalanga. A fa ia le o le tanto te fa tali le fa unga. Ia tanto tau fai te talo i le fa unga ia vave mai. Ia ale o se so le riva yaso. Ia se to tu le li fa ola talo si e o tia. Ia o tau la lanta mai se fa unga li lo mai ava. Ia mo le toi malanga nga fa tai male ni tu vai o le tanto nga wenga fai fantasi. Ia ma lo le ono sai ma lo fo i le tau anta. I le nei a so lua tai tai anto le tua lo so fua ma sanga tu lui pe le malo si o latino sili ai la nganga. Ia wale tau toi no le pa ia ma le malo le tanto. Tau pule o le stofi ia tanto te au li lo na lo fa malo na ngalei. Mo mai ni si tanto tala mai Samoa a o lumana ia po nga le maliu. Ia ma le toi tu malo le tanto li fa o le fa ngol nei vai yes. Mai alo finga. Ia tanto tang ba vai le ni vai ngol por kalam. Aftai tele a fonga mua ele sa tawa fo i o lau tau wha wa fo ele e tunu ue pe o na ia ile nei por kalame ia ila vale manatu ia o se tala fo i wala avale le wha fonga anga si o tātou tunu ia wha maangalo mai o tātou ile vai taimi o wha maangalonga ia ma le loto fua te ifo ile maliu ma le toitu man malol tātou ali whaola ni e tātou tau whai maua se me tasi o ia popo ngālo tātou ali fai mo i tātou. Mo nei taimi, ta tona manato le ta mai atasia e pei ona e whetalai. Ta whei loa i le stofi le alofa mleanga lei o le tua, mai a te nei, manuia tele sa moa lau whaafongafonga, manuia fwoi lau tapua inga, tātou whei loa i le alofa mleanga lei o le tua, tau whaasoifua. Soifua ma ia, manuia le fionga ia lelo mai ava mai na vai le sui o le tātu wala leo, pe o ngalui puna wai mai tono le tātu o tru, wala wale long puili o lo tupa ia, ma lo tau manu ma ta upu o lo o la walunga i Samoa i le nei vai tau. O le taimi o le wā, toi fitu minute o na tā leo leintu la e lua. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale car city e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale. Ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia Mai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua lua lua, lima whāwalu, ovalu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.
wa tau rongan tui nā mala tau tau mo e Samoa mai le tau na li la se o li mai fo le ding vaeng o le a woli le u sound mai le sao le fionga ya le a tau sa vema le polo kalambe le ngā ngai fo faiva la tau mafuta tui le ding vaeng o le a woli se o li e foi ya le tau le ono i le fiafia na neima ngalo so leo e lo titi whaitama e madu iela singo toe misilanga i anto e piki le whana wa onga i se teine leo toe mabau tau si e foi ua sao i alo i tau mawtanga o le ding vaeng o le a woli a whaiele i maua sau lunch ia o na sai o le veitau ia o le whaalain ia mana tau a vino pōpuanga e mana tua au whala au soifua Tolo i matau tu ma le penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se i esu sulu ia Samoa no uatulu se i fai Fiafia Mai ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele o Samoa nei ai mana tua pea o polu o le ingole o su o motu ele mawhai nama o nangalo le tape mali o mai singano o lo o nofo ai tine matama Alona awala lau papa le masina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i vai Fiafia Mai ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata